Tafia mai Hatui O Polina Fuafua lau wa umatua o olea me pungai ua e wha apea mai ai o whea alofa a maoni o le alofa e tau i le oti ta alofa i o umanatu o leo wa e tui alo ufatu e mana tua le amatanga ia upu mau i loi mata na e whai mai e le ai se unga o la ta mafutanga wa e loa nei leo langa ma ua sui fo i o loa nganga o nei mau mea na o mana o iai ua le lea uma i le ala sila sila mai ai ia i nei mea ua o fai o lalo i fore tunga mau o te tau atu ua o fo i mai ai umatu o si o uola fasia i ta i whaiti o ngā ae mo oe o te le i whaafiti sa o whai a mea sili sili O te whiwhia lava e whatalofa mo whalofa i a te oe le nei tai au fau o le aso tonai, o le aso muli muli le nei, o le nei masina o me. Aftai le tua, o te mailo tau suifua, e mai se foi e malosi le au nei wa tātou toi whiloa i ai, le nganga whaafitai ma le nganga fia. E momoli i lumo lo tātou matai sili le langi, ono o mea, wa ia whaia mo oe maa uma i tātou uma. Patalofa ia te oe le malei fua mai le nei tai au fau, ala whai fau i o le atunu uina ua ngā e le la. Ia maala usu fau i tiu te maasani o le asto na i lātou. Tā penanga o suawai ma whaapusa a ea. Le bela nai maasani le whai Samoa. A oi nei, ia ua le makiki. O le makiki le nei i o tara ia ma whaapena fau i mamangele. A o kai au. E lo loku i le makeki i oi Avondale. Whatalofa ia te oe, ele nei fui tai au fau, ia ma whaawhiloa i mau wholofa atu. I le pa ia mawalunga le whaafonga tā pua i le atunu. Ia misa fui lau sila mai moa mai tawhai fio le lalulangi. O lo o mawhai, ia o na o atu iai ia le malosi o le unanga ma le tautua. A le si ufonga o Samoa, le radio Samoa, se fulu lima iwa tolu a moi au kilani, ma le whaapoponga o le tātou polkalame, o le TANOA AVA. Wa tōna i atu le nawa i aso, ia ma le whaapoponga fo i o le tātou polkalame, o le nganga ifo whaiva o le atunu. Ioe, ia le na, ua mapu mai i whalenga, ia ma malolo, ma mawhauwhau po angi au mea sa whai na le lei o na whai i le lava i aso ua tōna i atu. A olu i tau fo i e whea ngai ma i tātou. I le toi wha le lea atili, self-assessment, self-evaluation. E ala mea leina whai nā mea. E whai ei ona toi wha le lea atili si tau mawhainga. Ai alua e whape ngā whaasolo a kua, mwha pūsara lau solo wā, tūle whaafonga mai ele tunu, marau manatu o oe a leo. Ai tili i luofoi, o la fo e whai kau mai o lauru. E isi tangata, so e tā ua tele la, e o fo i le nei ngā luenga. E me whai o la toi tilo, ma toi wa ai, ia matanga i ini mea e whaalele ia tili ai, ai maise fo i. O mata upu e momori, ina ia mawhai o na manino le lei.
i le whaafonga ma le tāpua inga a le atunu. Ia marau ngā, io ai le so ngā whai, ai le isi au ngā i tangata o lo whanangro, ma koe le mara mai ma tangata i au mbea nai whai. O ko kai le ngasu le lava i asu. Ia whape nā fo i, e whai o ngase ngase o malo. Le vevesi la le aua ta apere pare mene. Ala e vevesia. Io, e le o no fo fi le bu, whai o le HRPP, ia whape nā fo i le fast la tauia, o lo o fiteni ia i lava i la ngona ma mafau faunga o upu whai o malo. Ia, le lau e whaalongolongo atu ho i ai. Se teimi no papa i le i ai. A wai tā ua tele, ai tā tū tele i o i le aso mua o tai au. Ia ma le aso lua i le aso ngafua, ma le aso tolu o le aso lua. Lea ua wha moe e fio mai ei le fio ngai lea malo le malo. Ia ma whata ape alo ia loa le palemene. For once and for all, for goodness sake. Kako whai me fia ma kako kari. E mo ia a fia o mai i tātou i whai unga i whai ale palemene ma e o lo o tā i tā i le malo. Ai, tātou fia pēr, ma tātou karie, ma kākou pepese, ia ma wha matalo atu pēr i a te oe. O winga o nei mea o lo tutupu mai. Patalofa ma wha atu lou le tāwhitolu, o le tātou vāna nofo, le vātangata, le vātapuia, pa ia ma mamalu wha le malo, pa ia ma mamalu wha le atunu, wha le anganu. Ia, a ia maua lunga se vi ingo le atua, e momboli e ana au na. Ma tātou uma. Ia, a wale a inga sa le vi malo, le whai o whaiwa ma malu, whaiwa pa ia a wale atua, po whea le tafo le lalurangi, o lo whaafonga mai e ile au whainga luenga tofi i so o se tapo inga ma so o se tovine. Ia, whaatalo whaatu lau whinga luenga mautou whale tua. E le ngata i lea. Oe, ua malo lo manu malo mai. I le taua whaale anganga. Ma le taua suasui do le ipuwai o le ola sa tā a se ai. I tā whae fia o le kelope. O le fo ua toe mapu mai. Oe, ua malo lo manu malo. Ia, malo lo pensiona. Malolo retire, ia pa ua fosi foi o e te malolo, ai ke le fia malolo. Ia, na o au le lei, ma tala vou, ia ma tā tupu le malosi, e foi mai. Ia, ua sina le lau au, ua fai ma le matioata, ia ua to o mai, talo fai, i le tele o ia tausanga o ngā lulue, ia e mana tuala, ele u mai lau tau ngā lue ngai na. E te malo lo mai, male tina o le ainga, po le fale tua. Ia, a o le fo i ai le isi kāruenga, ma isi tiu te mawhai o na whaatino. O tau. O poutu toa le ngāruenga, e whaalangolango atu i ai le whaife au fōmusi o na fale tua. O tau o sili anga, o le ngāruenga pa ia o ani whaafita au le tūla i mai. I le ngāluenga fōua si whaife au musi o na whale tua. Ia o tau o mātua whale anganga e tua atu iai. Ia whaife au whaato a fōi. Mai, i le kolisi ei sa o awin po maalua, po piula, po whelava. Ia, o le tā ua le nā. O la utou tiute mana matawhai oi. E mapu mai. O isi la ua malolo mai. Ua mai foi wa tatia ese le a fionga pa ia le atua ma le fusiua. Ai kui lo isi me fai pere. Ua tango au i upenga, ma a upenga. Ia, e tau waile tau a whaale anganu. O nisi ua pale i suafa matai. O matai sa o la tu ainga manu umafio anga mai tu malo. Ia ma le atunu uatoa. Ia o la watulola ia leo lo fue ma lo to o ma lo ula fala. Ia e whai ai a leisi tautua. O nisi ua o ngā lurue i le malo.
ia pei o matanga ruenga fo ia o lo o whaatutu i nai ia male e mai se ala le whale mai o le mauta ngase e si i ai ia mai ma ngase whale anganu le whaamsinonga whanua masuafu au nisi fo i wanga i o ile malai tia whau ma whina uina ni mata upu e ono o ai e whai masui o le fono sui o le pare mene yo e tawala tu le palot yo o mea lele i umana mea yo o winga lele i umana na o le whaunga ina o le soifua au na ma le soifua nga lue nisi o mai ua toe anga i le whale aonga e veo ni whai aonga a vea o ni fau consultants, advisors e si le tāua tele patalofa Kapito i le nei fui tai au, i le whaafonga tāpua i a tamam tina mātua le tunu, tu asid sida i le mwhai lava fui o nā lulua. Ia e se iafe atu fui e whaamanuia ma ofa alofa ma whaatalofa ia te oe. Ia mato mai lau pule ma lau whaamanuianga. Ia manino le lei ai ia le tātou porkalame, ma so longa le lei, le whaasoso i nātu ma le whaatulanga i nātu ma tā upu tātou talanoa. Ia ma soa iai talofa tabam tina matua alol talo balofo i lau tou tapu inga patalofa i mauta balawa fale o tangata matua mauta ngase mai o lo fata o toliai ia ai maise o leo te babule tala e faisi to tele o tou o lo iai ino fanga o to ese i le atunu nei o lo o maua lea manoa e whaalongolongo mai ai, ma whaafonga mai ai. I tua pāo i Jerusalem. Whatalofa ia te utou, o tuli o tau whaasalanga. Ia, mano fo ese atu i ia no whanga. I eo ni no whanga le lei tātou te fia no whai, tātou te fia sa loto ma mafuta ma taito rua, ma ainga, ma whanau. Ia, ma fo ma whaatino ngā ruenga e tautua ai le ainga, ia whapea fōi lo tātou atanu pele i Samoa lo whaamuri mai ai ma tāpua i mai ai nei o tātou mātua ma ainga. Ia mai se fōi o le kālesia ma le tāla lei le tua. Ia, whatalofa i tawhai fio le lalolaki. Lo no pia i ai ba fio ai Samoa. A vea lea tunuu ma lea tunuu. Ia, mo lātou no whoanga. Ua mauai, papa awai, ia ale o le lotu, wala unga whale kalesia, o wala unga i to mai maanga waa ese o lo ua ngālulu ai, o lisi ua whaatino a lātou wātina e ma o lātou ainga manonofo ai lava. Ia, toi titi le ise atunu o le lalulangi, e le o ki kifa nge ise Samoa. Io, whatalo whatu, le atu Asia, le atu Europa, ia whapena fo i le malo tele o Amerika. Atalofa i Hawaii manai o tātou ainga o loo a fio ma papa a wai. Alau te vai atu o le ua fo i atu ia le usunga fono ma malu a le sunga le whawhiangainga ia tine tali, ia malwhaletua. Ia tālusi o watau nu umalmanuia ma fo i atu e le matanga luenga o loo whaatino ai le pūlenga le toia ina. Le sunga ia Reverend Elder Atina Tali. Malo le soifua manuia, malo le malanga manuia. Atalo fatu i lo tau lātou le taima le lātou le ea ma le lātou iala. Ia whapea fo i le anga le leiane, i le fionga le tangalo matua Celestine leulua i ali. Ia. Whaftai leanga lei o mwhai ona mapu atu i o tau maota malawa ia wa fo i isi fuafuanga e whaatau nuu mo le ainga o le i toe taliu i Samoa e whaile tau tua le ainga ia whatalo whatu i lau sungal to ina tintali mo le whaltua malo le kalesia wa pea fo i ia le usunga fono mamalu. Pauleo le usunga fono ile nei tausanga. Ua le ai se whala velave po se tala whanoa noa ile konfelenisi a toa
ale e kalesia e whakasai malua. A wao le tele au tausanga, e le utu wālav, e te tau ana i se me tupu ai, ale o se whale tua, o se whai whi au, ia po o se whai whi au, po o se au hao, po se ti a kono, ia, e i ale tangata, e tupu ai se whalawe lave, imani whalawe lave, le maano fia, e le i mawhauwhauina, i le tele usunga whono ua tuana i le kalesia. Ai vi ia lava leanga le lei o le atua e nei tausanga, ua lei se tala wha noa, ia pa o se tala fo i wha momoi loto i le usunga whono lono winga. Ia sa wha malu a awa lofa o le atua. Sa ia wha tafa ai au vale, ma ia wha moe fo i le peau langa vale. A o usu whono ma alo whaiva le kalesia i lana wha manatuina o le se lau 5 tausanga talu na tau nuu tala lei ia ma whaainu ma wha tino pea la lato konfederisi tausanga uma whatalofa inisi o Asia i tātou le nei voi teimo le tausanga le tau malulu inisi o lo malanga mai ia tā whaonga mai vanga i le tau malulu wawa i keimi e ka whawhao isi e o mai keimi o le kau malulu ia ois ia o lo malanga mai sa ili vai fofo le tūlanga o ngase sa ili matangi ia o le tatalo ia talo sia i le lofo maleanga le lei o le atua tawala mai ali imta mai tai fo mai ma o nato wanga vaa ia e mauai ia le file mu ia matoe fo ia le maros ia a o nisi fo ia o malanga mai ona o le peau wha mamai a leo le nā fo i o le wha mamai atu nisi sa pele mamamai i to tono o tātou a inga mamawhatanga ua whai e le pule le atua wai le sisi e pule i whaiva pa ia ma whaiva malu i o le atua o ia na te au mai o ia foi na te wha mana vaina ngā luenga a le tangata ola i le lalulanga nei o na o mai leo la u whaatalofa ma le whaawhiloa i ia ma le whaaftai foi i nā i o tātou uso ma tua whaafine pa anga masani i lunga o le tātou apia fōlinga the Facebook page ia whapena fo le tātou YouTube channel e i fo isi tangata nā ua whaunga mai isi platforms o le social media pay o le SpaceX, TikTok, Instagram ia o isi fo langa wa join mai a Donald Trump o le langa social media fo le o le truth ar pepe do yo banga ko inge fimbe ye ma fa le anga itangata kau kia ia le na fa talo fa ya toi pa wala la utala fa ya and I know if I press the like button, share our program, subscribe to our program in the I want to misi ya te oi ia so se por kalambe lava e fa tino ele ato se ve ia I want to misi e mo wele aka mo e foi lo mal malama le i me ala e kala pelo mai i tangata ia ma tu falta to por kalam leo le na ia fai so fina ngalo tu si fa le mai so fina ngalo o te fi e fa filo i fa talo foi le pal lo vale fa talo fa tu le tau oi ma o le foi upusa ma le au fai tala le o mai ilunga o mai ilunga fa tele ai ia le fai ngumbela o tangata mai mo mata wel po ngesi sa ve Rena, talo fa tone ma loro so fu ya lome tu tama ya fa pe fo i malai ponga fo vale o si vai monga Jesse o fesulua i Sambuelu ya masange si osi talo fa lava malole so fu mluia ni tael yone tamali i le pua a talo fa tu i la sunga fa fenga fa tai talo mai fa pe fo i Marcelina Brown oile sile talo fa lava malole so fu mluia auto uma le o mafuta mai lunga o ale mau talo fa lava malole Mary to itua
ia whapea fo I mo I Sampua. O apai wa o tuula leota, patalo fatu tuula leota malole soifo manuia mai. Watching you from Kona International Airport, talo fai. Aloha to you, my brother. Whaaftaile mafuta mai. Whaapepele lakisa, talo fa. Watching you, severe from Whangarei. Ia whapea fole uso ya se manu. E pipi I mea manangu me la se manu I. Wauliko iese tu solo. Talofa malol so ifu mnuia. Fele te mai mo mai. Vernon Williams. Malol so ifu mnuia. Fatalo fatu. Le a fionga ya Fortino. Anti leo ngā upu to muli olo mai mo mai Brisbane I Ausitalia. Talo fatu tongia po lau fionga foi. Le to li I to filau. Leo ngā upu to muli. Koleta waia, talo falava, nanai ngalo leilua, ia whapea fo I le uso. Le fionga moangu tutia, the Rose Lose Dominico. Alol so I fua mruia uso, moe ua ke alo o ngā. Alf Dominico. Oi o lua ngau momoli, pe ngalu afa masanga momoli, o na pōpena alo momoli afa masanga. Atapana, Frost. O se epa fa se valu talofa marole se fomria ya va pe fol tu fine ya Emma Jane Lawson watching you from where Utah, you know, FMaya. But sorry, severe Trump is still the best president America has ever had. I disagree with you, Emma. Watilo I mea nai fa mo executive orders. They are all illegal. Now people are pushing Trump back. You know, the federal judges, the state judges are now considering pressing charges against Donald Trump. Na o tau sila ia I wasava vali tangata leala. O ma I maule la tau panota. Ia Donald Trump. Talofa moli waa, ia whapea fwoi tu mai tai o Daisy Apisala, mai ina I Melbourne. Ma lor se fu maduia. Oilea, talofai ti kanese, kanese watching you from Kodiak, Alaska. O kaile me o ia ingi sa mo la la fia. Ia fatalofatu ma lor se fu maduia. Whamausili, talo whalava malole so I whamuria nei fo I tae awa, ko le vawe ngō so I lungo tātou whainu mera. Timothy Avaa, o si vai maunga o halofa tiai, ia mautou umalava Patrick A. Kiau, talo wha. Whatui livi, malua I pou o malo uriefu, talo whalava malole so I whamuria. Watching you from Pukekohe, o John Vaenga, po John Vaenga, ia whatalo whatu, ia whapea fwoi, ia le sungalti a kono, ia Deacon Reverend Fatui and to Fatu Livi. Alole, so I whamuria whaftaile mafuta mai. O Sivai Monga, I'm watching you, Severe, from Campbelltown, Sydney. Talo whae, ia. Tufala I leo tātou porkalama seo fo. Sisi teibi, ia, to e lau watu le lisi o le makua ke le lava freedom tofi lau, watching you from Christchurch. Hatalo fai kala estete, o loo iai o tātou ainga, ia mese fo I le uso e tawe veu Rex, le vai taulango. Ia, whapea fo ia le tamai tai, ia le nuola, le lopo o toi taliu mai. Ia, alo fatu aitongi vi yese, whapea fo I Simona Tavita Tauti, whatalofa I le Muliumu family, the Tauti family, po fea lava o loutou. Whaafongafonga matapua I mai ai, I ma uanonofo ai fo I ma tiae o tau ainga, but they're all from, ioe, mai le manawa o le ele mota. Ia whapea na fo ia le ekalesia I vai vase. Le ekalesia Yesu Keriso lau pa io asunga tai.
Ai tongi talo falava, alo le soifomanuia from West Auckland, Margarita Tafea, ia, whapea fo isi vai maunga. Lai mai mua mai ngā peo Alaska, ia, ia le lei. O le a tātou uo e tāle pese lea, whaatalo whai ia te oe. Mai le signature choir, a o whaalongolongo mai, ia le te mai taimi pese, a o pese, ia fe puleai. Ia masiona ta mafo ia mo nanu, ila loe Wellington e. Whaatalo whaatule tātou Polokalambe ia te oe whapena fo'i ia le tama, talenga ia Pipi, Salu, ila lo i Hastings, le Faletua, ma le Nofoalo. Isa, vulangi laksan
the Sufuga Batingofie Signature Choir, backed by the New Zealand Symphony Orchestra for the very first time in history. Wa yeise o fui pese le Pacifica, wa whaongai nai le o le whaili lea whai konseti te lea New Zealand mo le teimi mua le tala whasolopito. Ta ua da, ya, e whaatalo whaatu o lea ua angai mai ia le sā o le tamaitai. Ya Melissa e whai fwoi ma whonga tau momoli o le pulenga ma le au whainga luenga le Henderson Cars. Whaatalo whaatu Melissa, ma lo le soifo manuia. Soifo manuia le fionga, talo whalava Samoa. Ia o au nei o Melissa, ma o whai se tasio sui whainga luenga le company ma losi a le Henderson Cars. O au le vaaya ia mea tau maketi ia ma le whaasawina tu whoi o ta vale. Ile mamalo si o tatua sunu. Ele ngata I tangata Samoa, ia o tangata fo il Pacifica o lo ona nofo mau I nei New Zealand. Ia o lo mau to youth, e pe o le Ford Ranger, Hilux, Nissan Navara, Mitsubishi Triton, ia ma le tele o isi mawanu anoa o youth o lo maua, e whai mai il filfilinga. Lo maua fo o tato SUV mai le lima I le fitu no foa, sama ita avale au ngai li tupulanga, ia maua foi mato minivan balu na foa, ngai a inga ia ma le spulu na foa lo maua. Nissan Caravan o ma le Toyota Hiace. Ia. Amana o mia lava se ta vale ona fe au tu si maila ia le mato Facebook page o le Henderson Car. Pe asi mai fo ele mato website o lo ile link fa pitoa. E te apalai mai ai. Mai te lava na ia o le link le na e apal e pe o le link na ta wa tele mo na tanga tolo no nofo mau I fafu atu e Okilani. E iai Hastings, Napier, Wellington, ia mai si lava atu mo solo o fafu atu ma Okilani. Ia tato I tu la whainga ruenga e mawhai ona e asi mai ai pe fe au tu si mai ai. I o le iwa le tae au. I le ono I le afiafi. I le asu mai le asu ngafua I le asu wharaili. Ia mawhai ona whainga ruenga mai le ono le fultasi le po. A o le asu anai o le iwa le tae au I le lima I le afiafi. Ia a whaapea lava e te pisi teim innate I le iwa I le tau le lima. Mawhai ona e fe au tusi mai pe wala au mai au I le lima le fultasi I le afiafi o le asu anai. O le Malo. mana o mia lava se spesoani le apalaino sa vale ia vala au maia o le ovalu se lau fita stasi pe asi mai fo ele mato tuates I le ofisa stasi was fa Kevin Fish Drive Papa Toi. Malo, whawtei le lava Melissa, o le nā o te whaalonga tu e mawhai o nā sosoani I le tangata fo le full time e whainga luanga sosoani ai I le tangata e maua le benefiti po le pensiona e wha malosi ai ma ia lana application o sao lana. Ia, ona la e talia e mātou ia le benefiti ai lava ona ai inga o ai inga la nā mai le finance. E te tau lava ona ai se tangata fo I le whainga luenga full time. Fo I le whaamalosi ai le application ina ia mawatu ai se ta avale le lei. Ma se ta avale fo I whaamali e ina le loto tangata le ai apalai. Malo, ma whaftai tā ua tele le nawa e ngai tau na whailo fo I le tātou atano. Ia, o tu e mai tasi ale tā telefoni whaamole tā tele I tau mawai, whaamole Melissa. Ia, telefoni bilifua o le o valu se lau, fita tasi. Ia po le o lua tasi, telefoni numera o le telefoni serviai o lua tasi, valu tasi, fatasi o. E pe o tato me nampa anga o le o valu se lau, fita tasi. Ia, whaftai tele mo le tāli poti I le nei au uli o le asu tonai, o le asu muli o le masina o me, ia, ai tā te whelo I pea manuia o whaiva o tutoi le nei aso. Whāsoifua ia. Ia, whaftai lava whāsoifua. Whāsoifua. Ne la, mai tai o Melissa, ia, o lo tautua mai I le tātou whale tā vale le nā, ua whaingo ina o le Henderson Cars, wailoa mai tangata. Ia, lewa tele le whaipoiponga a le Radio Samoa. Ia, ma le TANOA AVA. Ia, ma le
Whale ta wale le nei ma le company o lo ngā lue ai alo mo tama whanau le. Tanu Henderson Cars e te maua i le se lau iwa sifun ma le wha. Cavendish Drive, Papa Toi Toi i Manukau. Ia, wala au le lātou telefoni le se tongi o walu se lau. Fitu tasi, fitu tasi. Whatalofa i le sunga i apuna o lo wha i e kuasi, ma lo le soifo manuia, whaftai le ma futa mai. Ia, whapea fo i Viliamu Apisala o Moangu Tuti a Aupa Ia a Tina. Emma Jane Lawson, thank you so much, sister, for sharing our program. Ia, mese, lo uso whaiwhi au iha i ke nā sio. Joe Chan Pun, tasi le nei champini o le matua le leila vo lima i le mātou vai taimi. Ta alofa atu uso, whaftai le mafuta mai le tā por kalame. Tufal tā por kalame. Ia, sa o isi vai maunga, tes mai, the Tauti family. Yes, old mates, my brother. Yeah, tā alofa atu. Wai, ia te oe ile nei fu i tai au. Ole, mea matautia tātou toi o e tāua o whai mai i a langona ma mea na tupu i le nā fu i vai aso o tuana i atu. E mea tele la volo tupu i Samoa e lua. Pomu la popo a la e pāpā i Samoa. E ole pomu o mua le whata ape ina o le pāle mene. Ona ua le ma whai lava o na maua se tasi. Ia. Wa le maua i ma se file mu. A o lea upe o tau toa mai fo lea. Ina ua wailoa. Ua whao ngāe le tapaita i pāle mia. Le aia te tau o mai e le whawai. Nā te whautua i nai. Ia le ao mamalu o le malo. E sau, mana tua whai no whai atu la whai atu tau. E ia le a upenga o lo nofo ma le fionga le tapaita i pāle mia. O wheangi i ai le matangi mai si la fia lo lava el tapaita i pāle mia. Wala matia. Pa ua lepetia foi, lona tūlanga whāta i tai, e lea ia se si mea e sulu iai ma alo iai. O lea, o le sa pelu lele o nofo, ma whaamata ai uma, ma whaamata uma o na pito e lua. Nana vai atua o le a whaale tolu le tūlanga lao o iai whamailoa, la ua fionga lea o mamalu o le malo, o fio mai. O te tui nā atu i a te oe le nei anga ese, ua umo na whaama ai uma i tū e lua. E whai e lau lafo. Tala bāli e tātou tali e i ai. Awa, na paule o le pule, o lo o whaasau le whaavai. E ma whai o le whaalongo mai i ai. Not the Attorney General. Not the Whaamasino Sili, Chief Justice. Ai e matu le whautuanga mai i le tamaita i pāle mia. Ia lea lau a whaonga. Nei lolo lava e fia me o le pasia, le whaitawina mua o le tala whaatau o le tupe. Tupu le whaalavelave. Ia. Ai ei fo i la isi whaafita, uli ma isi whaalavelave i ua tula i mai nei. Langa o lea na whailo ele teitei whono o le whaatutu e le atua Samoa ua tasi. O le vai asu na se ima vai atu nei. O le vai asu ale nei. Iwa, na i asu e lua i ua tu nei. Na tu ungi nā atua i alo i le tusi. Iwa, o le tusi ua amatu nei o. Ia fia me ma le vaenga e toa sfulma lima. O le sfulma wha. E alo i ai le whaate ai na ese. O leisi to o iwa lea na tuu i eile whaatua tuanga e toi fo i mai e whau ai le numera e atoa i ai le luas fulmare iwa e whaatino ai le whauina o seisi malo ai le whata apea le parliamenti ua maua le whai numera a lale me utup ua le whaatula ia fo i le whangwhitalai ia fia me ma le to ono po fia me ma le to lima e to ono i ate ia. Ae na au whai atu i le lava i aso. O le asila sila ne i ai. E le whai a le whongawhitalai ia le whaatula i ese o i la tau nei. Ae o le a whai alo a le schedule o ngā luenga mua a le palemene. O le a au mai mua i luma
le tula fono tau whaofi o le whaita wina o le tala o le tope. Aia. Pā e ngā ngofo ilo. Ai tutu whatasi fo i lunga matule. E pamalana vai ngā. Le to sfulu mal to val. Au whatasi loa whamasino. E tui nā tule manu malo. E matui nā tue loa. Ia. Ma le a upenga i a ao ole fofonga ole ao le malo. Dea la e alo i ai nei. Le whainga o le tautonga leo le palemene. I le asu tolu o yuni. Tātou nofo mamata i tuina ia fo i vaenga o le ao o iai ia le tātou watunu. Ma le palemene. O le mea la lea ua wawa ai atune iai. E fōringa mai le tala noa ale te whono ale fasti le asone nafi. Le la ua ese atu o ese le to ono. Whaatea le to ono, toi whaatea atu ma le to iwa lea i le aso tofi. O na tula i mai ei lea. Ua le aini pāti e tutu ai le to sfulu ma le to lima lea. A lewa umana mai le malelenga i le ao o le malo. E toi whaau le malo tau ave. Po le malo tau simea. Mō sina teimi pōpō. A o alo le atenu o te penga le whainga pānota. Mō le isi tolu masina. A lea ua whātou mai i a le mawhauwhaunga e le sa whapito po le whionga tu mai tai pānmia. E mana o mia. Le usta ia o le vaenga le tula whono e tolu masina e te pena ai. Ia le whainga pānota lau tele le atenu. A e tatau ono masina. E tu watu i sui tau vā. E le stala ai ma tā pena. Ma whai a lātou tau tinonga i a lātou ngā luenga. Lo ngā lue ai. E ono masina. E tā pena ai. I le tatalaina o le lola. Po o le pālota e le stala ai o sui tau vā. Nono winga la atu i se fua. E se le tolu masina. O le ta pena ai i a le whainga pālota. Whao popo e ai malesi i ono masina. Mō sui tau vā. O lono winga. Wa tau sanga atoa. O leo le atoso isi e tātou wā miu. A o le fo i e tangi mai i a le fionga i atu i a whelolo. John Stanley. O le komisina o whainga pālota. Wha mole mole. A watu fo i malana ma ta upu le wha msinonga. E au mai ai i a se ta iala. O loo manao ise ono vai aso. A fuafuala ia i tolu masino le palota, ono masina mo sui tau vā, ma le ono vai aso. Mo le, o le finangalo o le komisino o whainga palota. O lono winga, wea tilo anga i le se fulu masina, ma le lua vai aso. La wa tau sanga atoa. Wa atoa lava iai, ia le tau sanga atoa ma masina. O le paia inga, lona se fulu ma le fitu. Ia le whainga malo, ale na ele o lola, po le ato inga whainga malo, le wa wii nei. Listen to this. I la ula tilo nei iai, ua le ai umani pāti a tangata ia e to sfulu ma le to lima, including Fiame. I la ule nawa ai, iai e tusa ma le tula fono. O lona winga la awhai o le ai se pāti o tutu o i tangata nei. O lona winga la e le ai fo i la se whainga malo, ma se ingoa te tau na whaingoa. They are just a group of individuals without a official party that they can link to. Pātoi fo. Pātilo rawa la, iai le whauinga ina o le tula fono lea, se lau whātasi. A le fo la wa mele malelenga. O la la si le fia le fionga. E le ama malu le malo, le tulanga le o lo ta oto ai nei. E le minority government is now a group of individuals. O
o tangata te tuatasi. According to Article 141 o le whawai. O le mea la yuna whaate as tangata mai se pāti whawhai pe ua alu ese mai le pāti whawhai. A leala ua alo I ale whaate aina. So, all of them are all individuals now. Wana se whala puputonga o tangata. Lei se pāti, a leala te ta ia whapea sia tātou wa miu. A leala le me te tauna whai e nisi tangata, I lo o mawhawhau. E te tau I le whatutu I le tua Samoa. If they are serious about this movement, should file a motion under urgency. Anga I le ao le malo. Anga I le whamsidonga. Anga I le whamsinsili. Whapena fui ma le fionga o se whautuanga mai I le ofiso le Loia City. Pa whetu e fui pata tilo nei la ia I mea ia o tula mai nei. Ina ia mawhai ai. So that the head of states can withdraw his order. I'm just throwing this, to the fore. E tilo masau niuni ai. It has to be filed in urgency. Ta wole mea na. O le ai o se pati e anga I ai. Ai o le a lātou tita I a pēr le malo. Ia, o mea nā re tupu mai. Nā o na tilo I ai, ai le whapea o au whai atu. I lo utali tanunga le nā e tusa ma le tula fono. Ai awa tele ma whaalo alo. I le whai unga ua whai e le fionga I le amalo le malo. O na whata oto whapena. Ai le whai e tātou se whina unga le na. E whai e lisi vaenga lai o. I le lai tu, a lea nao na wha amatali atu. Ni vaenga o le vawa ai atu. Wara tātou ia tangata lau tele. Ma le tātou fua te tau I ai I mea I o lo tupu mai. Ona o mai lea o le talanoa. I le tā ua tele o le mata upu lea. Wa leo tu ina tu nei lumal whamsinonga. E whai iai ia se whātatau o le whamsinonga. E tu sai ma le taimi whātulanga ina, ma le tula whono whawai. E tu sai ma le whainga pālota. Le a umi lana tātou whātalitat. A le mea moni lawa e tau le iai. Ia whātapu la la le taimi lea, tolu masina. Na o mai mo le a fo I mo le whainga pālota. A lea ua te talo atu ia le fionga, ia tu e whelolo le komisina, e le lava, le tolu masina. Whaapopo I fwoi masisi masina, ma le awha po le ono vai asu. A la le me le wha ato le lei e lua. Leisi lua masina, ina ia 5 masina, e au fia ai ma le taimi, e te tala ai le avanoa, mō sui, sui tau wa. So, in 4 or 5 months, what tauna tātou e whainga pālota. Iuni, Iulai, Aukuso, September, o ke topa, e te tauna o atu ia November, wa kako I ia le whainga pālota. Tatsa o talala. That's good enough. That's plenty of time to get ready and be prepared. Awa. O le tele I o le mau mea te tauna mana o mia. I le pālota. I la whanongalongo atu I le saudoanga le fionga I le komisina. E mana o mia tangata e siri atu le tasi le afe 5 se lau tangata. Tasi le afe 5 se lau tangata e mana o mia. E le komisina. O tangata ia o le la whainga luenga whaawai teimi.
e fe so di ai i le whaatinoina o le whainga pānota atoa lea lea tunu. O lo o tilo a ngai i le silia ma 5 selau i le afe i a li meoni laptops. Ia whapena fo i isi masini e mana o mia. E mana o mia se taimi e tu ina tuai mata upu nei i le tenders board. E mana o mia ni ta vale e lata i le selau ta vale rentals. E fe avea iai ia le au whainga luenga. E mana o mia ia pusa whai parota e afe mona tupu. Ai matua te leo le tāpenanga. Ia na watu foila ia le ofisa o tau o fonga o ngā luenga le malo. E sao whawhai fōi i nā. E wawa ai pe iai ia ni company po o ni pisinisi e mawhai ona lātou service ina. Ia computers nei. Ina ia mawhai ona compatible ma le system ale matanga luenga o le komisio whainga palota. Te le taimi, te le tupe aluai, ia ma le tape nanga e mana o mia. Leo ta oto mai. E tolus full ma le tasi sui. O le tu o le whatutu e le atua Samoa o tasi o leo sa ili. O le sto lua se fulu la o ta mau le leia i lava i le temi le leia i tu malona. A le whanongolongo te whamai ua iai fo i sui e tolus full ma le tasi i tu malo uma o le atunu e atoa i le 5 full ma le tasi e a sui tauwa. O le si fo i tu o le vai aso le nei ia o lo o whailo mai fo i e le vaenga tu le epa ma le HRPP o le a mawhai fo i o na whailo ai i le whangatia ia i la tau o sui fo o le HRPP o lea ua whatula i mai i lea i tu malo ma le i tu malo o le i tu malo a ana lea i ei whasto o ma o lea sona nafi lena moli fwai i a tofa i a ape le ulu moenga sofara mo le vaenga o le whatutua i le atua Samoa o tasi. To tele sui o le vaenga lea o lea ua momoli ane. Ona o mai lea o la utala noanga i le mata upu lea o le whaamsinonga o lo whaanga solo nei. A se toi sa wala utala le tua langa o nafi ta ua i la whalongolongo atu le nafi. Ena ua fsiringia e tapuala whaftaifo uto e vai atu leo so e tapuala toi tali watu i Samoa aina usu fono i le fontele lea sa fatino le kalesia le whakasa. Na fsiringia ai le sunga e lauli. Pele i ai lava sina ava noa te isi whapena. E mawhai ei ona toe whaia ne whiutana inga ma le sao whapito ma isi vaenga ma toe tala noa pe i ai sisi ava noa e mawhai ei ona toe tu whatasi. Ale tala. Na toi alu fo i ai le awea i lua aso taluai. Toi ave fo i le awanoa. Ma wala au fo i le fionga le tamaitai, le sauwha pito. E fio mai. In the last 2 days, he called her out and invited her back. Sei fai se tala. Ai, fai mai. Ele i toe talia ina. Mai au tatonu. Ai longa i mawhai ona toe whaia se mea whapena.
It's all too late now. It's all too late now. It's time to move on and move forward. Taimi ua o mai o le atua. Tātou wanga I luma. Talia le mea ua o iai le taimi le nei. Talo fatu ia Marinite tausanga fau. O le sunga ia mau to tasi Samoa. Alo le soifua manuia. O le sunga ia Saina Vaa. O Papu Fa'afasili Purcell, Talo Falava. Leroy Siasanga, Talo Falava. Malo soifua manuia. Oilea, Elisabetta, Talo fa Elisabetta. Famai, ele malo satan, ele malo se te volo. Colleen Toria, Talo Falava. Yeah, for so yeah, Loi Isaiah, watching you Seville from Pays Les Lua in Melbourne. Timothy Ava, Talvalava, yeah, for from Felitino for Japan. Falata Matotia, Talvalava. Yeah, I must say for you, Sunga Mele Brown, Talofa, Mele Brown. From too much crook and corruption. Kina Samsoni, Talflava Lawrence Robertson, Talofa Malol Sifua, Jean Henry Purcell, or Sean Henry Purcell, watching you from Washington State. Po Yalap, Mangi for Lingo, the Mango for Daddy. Pape foi. O le sunga tapsoli no mayava, talo for lava, malo soifua, Samoa tumaluvau, talo for brother, ainu manoa, talo for malo, le soifua mbia, koleta waya, ya fa perfo ia ratami. Keep it coming, brothers and sisters, press the like button and then share it with our brothers and sisters all around the globe. Ta'awalena. Heta su e su'a ta'alo fa lava fa pea fo I tala te pai. Na, tu fa tātou porkalame ina ia maua e fo I mal anga o le tātou o tunu. Talo fai. O le si la fesili lena I le mata upule o le fofola o le fala. I le asona na fi matu stala ma lau whaasalau. Lea lo o siringe. Ai se alapa. Ua te ena ai le tala o le tupe. Tali lauli. Because we were not all there as one. Ta whewhepe na maua se tala. Po se teimi e toi wheilua iai ia lau vaenga lea lua aso a o le I whaia le. Le palota, o le whaia mausuia le fono, le tala o le tupe. Fe. Ia ta ilo iai. Ai lo utal tununga. This is the best outcome ever we could dream of. O le whaiungo tōnu wale, I le taun to iai se if or what, but. Ale mea tonu a lea. Ma le taunu unga fo I wa tau ona o iai. Ona o mai lea o lau tanu noanga e winga I le whaamsinonga o lo whanga solo nei. O le whaamsinonga a toa le nei e autu. The narrative has shifted. Nale wingo le natala. Because the whole essence of this case, o le tāua le case le nei, it's about silence. Umano whai atu e fui.
I le amatanga mai lava. Mafuanga o le nei suesuenga. O tangata ua le pisa, ua ngu, whasolo atoa. Ma ua le toe mawava i se tala po se upu, ona iai sotanga. Vāvāla lata o tangata o lo uu i o lātou lima le malusi anga ma le pawa. O siri atu o na tā ua ia i lātou sotangana. Ua fifi le mbu ai, ma ua ngu ai. Ua mumusu ai e whaali ma tala noa i le memoni. O le mea lale ua whaini, o le sua ngā tala. Who said who? And who said what? Whena whai le tala lea a oina whai ai. Vai fo i le silence lea leo o a i telefoni. Le ai ma se tala e tasi i le suesu enga a toa a leo e manu mai eisi na tala po sina upu e winga i se telefoni. A o le tolu tausanga taluai. Le teimi na tupu o il whalo vlave lea. Sa o pese atuai. Ma mapu atuai lava. There are telephones that are involved in this case. And in any case, so se tuai ngā mata upu lava. E ta tau lava o na iai telefoni e a afia i ailo lātou sotanga. Ona o le tala noanga whasotai. The line of communication. O le nā. Nana maua le telefoni e tasi, maua o maloa maistangata, and somebody will be convicted because of what is in those phones. Ioi. A le whatoa ngi ngā lea na nafi. Le mea sa pese mai ai Samuelu. Ina ua alu i leo. Mau mai leo o watu ia. I le whale insinia sa ngaluei. Ma ave ila na telefoni, lea na wha maonia i lea swan nafi. Ele sunga i atu pai. Lesi fo iri i tai leo sa whaile susuen. Wha maonia i na ave e lesi fo i leo tai ia i remia sua. Al sila ia le na, la me ule toa mai ile se telefoni. Lan mea wale whai ese data i print out ai i ata le o loo i tutolu o le telefoni. O le ata o tu au ua maliu mo na manua. O le ata o le Land Cruiser. O lana lanu ma lana license plate. Sei wawa aila e. Lea whaato a tau sa o lava i leo na fioe e ai le telefoni. Alfasila fea la o i le telefoni. La me wale sa lau to el watu la ia. Yeremia sua. E upolo. Ma pia. La me wale sitting here. Yeah, I'm sure. He'll have his day in court. So e lola ile po fil telefoni wa te lo wono fom faleanga po wa. O tangata fo inei. Lātou te nonofo matausi mea ia taipei oni talita. They keep these things, they're like trophies. Bini talita fo lele whamanatu mai i lātou. Ia teimi na vei lātou ma leo. Mamanatu olo i isi na malusi anga ia i lātou. The little power, the little knowledge is dangerous knowledge and dangerous power. And they hold on to these to remind them of how powerful they were when they were police inspectors. And when they were investigating these things, these incidents, e whaamanatu mai I lātou, o mea nei pe I o le fusi o le siampini, o oe lea e te tāwhia le mea lea mau te lofo in lai tāwhi la valena. E iai ia se mea ua teu iai, concealed. Te wai pe ina e whaima wha maoninga o ana tala
Ioi, e tala noa ai fo lele I isi tangata ia o na nā loa, ta umai loa male memo. E whelelei loa, ta umai loa. Se loa e tangata o ia lei ai, that these trophies are in his possession. To tell the truth and prove that they were there themselves. We'll see how this will twist and twist again, and it will turn out that, like I said, somebody is going to be convicted and sent to jail or talumalala because of these phones and the information that is in it. Yo, silence, silence, silence. Le silence of the lamb. O le file mu o le tamai mamoe. O le belea. O le file mu ma le kau fea. O le oki. Ma le povi. Silence that protects the wrong people. O le file mu ma le ngungu. Ina ia pui a maufi malu ai. Tangata fai mea se soli tu la fono. Ni whapea la. Watu wai fuaina stangata. Ao le tātou talanoa. Allegedly, I mea ua laumanu ia. Ai le o tu ua ia aises. Aisea, ele I wha maonia ele wha msinonga. So you continue to be innocent until proven guilty in the court of law. Ale mea atoa le nā, ne tātou te tilo ne iai. Au tangata foi la nei ua file mu. E le no nofo le lei ma file mu. They suffer in silence. E matuao o tia ma onga. Mea o lai mawai. Ana o le nofo lava. Ma mapuni le ngutu. Ma ngu. Mai atu le whafonga le atunu. E pui ai. Se tangata o loo laumanu ia. Te le whaleto. Ja, a tātou nofo pe iai. A ia le pese fo le na lea. Silence is golden. A o lou file mūne nā. E tusa ma le whamsinonga lea. Silence is loud. A velo file mū ma le ungungu. O le a wha leo tele aia isi mea. Pei o le pā le loudspeaker fo lea. Nai e tātou whasisi langa e mo e tātou tupe. Talofa au kilani, ua lata mai le aso e te tala aloa I ai. Le whale o loa I le lau mua o Mount Wellington, le Middle Asian Supermarket. Wha mau I lalo le kālena, le aso ono Yuli. Susu mai, ma au mai tamaiti mo whawhiawhianga whapea fo I le face paint, ale whanau I lea lava aso. Tele mano ano ai, o whaapitoi te tolu o le whale o loa. Tala I atu le tala iau a inga mawo, o na tātou whatasi lea. I le tuatusi, 5 tasi iwa Alice Lee Pamua Highway, Mount Wellington. A mata le whaapwe moi le se fulu le tai ao, le Middle Asian Supermarket. O le wha atoa uma o tātou tui pui ar kōwiti te tau ona whai. O se awala I tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, ma e pele I ai tātou. E pipisi le kōwiti le wao tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma I awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le puipuia o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui ar kōwiti mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui la tamai ar kōwiti.
pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu wina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Come on! Popole fua. Vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E maua ai le fisosoani. E mawhai ano o atu siaki lau ta avale le fale. E au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness. E au auna mo oe malau ta avale. Vili mai i le lua fitu ono iwa whaonu tasi. Pe asiasiane i le lua se folo Hoia Road i Otahuhu. Hey whanau, I just got back from the islands. Such a seki trip. It's never long enough, eh? The warm Pacific welcome, the people, the food. I'm already thinking about the next trip. Plan, save, and keep well. COVID is still in our community, and getting my vaccine is the best way to protect myself from getting very sick. The COVID jab is free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To find out more, visit bookmyvaccine.nz. 24 hours a day, 7 days a week. Radio Samoa streaming live on www.radiosamoa.co.nz. Talo fale ai o se kamu tanto toe. Yeah. Ai se ana le tu ai se tasi. Pongi sa mea uma. Pongi sa mea uma ile masi asi. Ai se Lilo ile loto e eselo wanganga Ita e ua mau manatu atu Ele afa ina e tata pela fatu E ono sa ifo idese oni tangata Fa'amanga lo le tuina nau ua oi nei mata Yeah Ai se ana le tu ua ai se tasi Pongi sa mea uma Pongi sa mea uma ile masi asi Ai se Sa
sa mea uma, pongi sa mea uma i le masiasi. The late Langa Savea, nau mati langona, atonu langona fo ina, heo ia i tātou, le teimi lena tūla i mai lea whawhitau. I te tonu o le pā le mene, ia mawha ta ape ai loa, ina ua le pasia le talo le tupe. Sata manatu mafau fau le tele o mea, e te tau na whaatino. Ua le taunu. Le taunu, wha moe moe ngā sa te tau na iai mō le pālo tātu o tangata i whafu. Le tau nuu, le tūlanga o le tuwha i nātu o le wha uma o le tasi tesi ma le valu miliona tā la o tutoe mō i tū mālo o se ese le poloketi o le tasi le miliona. Le tau nuu, le wha moe moe na ia si tia le atinae o le atinu i wha toanga ma whai ngā whaiva. Le Export Authority, pūlenga le lei, good governance, e mawhai ai ona au maia i a tātou o loi whafo, ai whao ngā le malo si anga, whaa le malo. Diplomacy to help our manufacturers, our agriculturists, and our farmers, our people in the fishing industry. Kasi ti tilo lai e. Te le mea lea ua le mwhai nei o na whaatino maisi mau mea. Infrastructure. Ngā luenga te tele. Te tātou wha lele. Wane. Ai leo o toi tilo atu. Le tali o le tala le tupe. Kasau loa la uli. Ma le vaenga le to lua se fono. Ele iai ma se la tau tala na whaia matule epa ma le HRPP a mea e tutu lai e whaatu se lafo e te enai ia le tala o le tupe. Na watu lava malo la tau tali tonu. La tau te le toe tali tonu wina, ma whatu tuaina, fia me ma le lai tu o le vaenga. E tu tu lava le la tau to lua se folo. E te tusa pe le tu lai tu le epa, ma le si vaenga e to sful ma le valu o le HRPP. E le toe fo i lava. A ua whaate ia o ia, mai la tau. Ua tutu lai e toi fo i matu le epa. Ma le masenga ato le HRPP e lango, le te ena o le tala, ma le whaitauina mua o le tala whaatau o le tupe. So there was no collaboration between FAST and the HRPP to bind together and object and defeat the motion of passing the first reading of the budget 2025-2026. Malaila na nau whasa o mele na vai, le iai se tau pulenga e whaatino se mea whapea tutu lai whaatasi ai ia le fast ma le vanga tula pa na ona o whaatati atu ina ia manino mamala mai. La tātou wo e su e le avanoa tala noa atu wai le li pule o le tātou whalata vale. Le Omega Cars self-telenga tungsia P.O. Wilson.
Ia wale leile sina o le file mu, o langa leo ua to ai taunu mai le sa folau o le telenga. Ia tung sia Pio Wilson, ma o ia foi o le alipule o le tātou faleta vale, ua whaingoina o le amatanga o me uma. O Mega Cars, talofa lava malo so i fomia i lau fionga le alipule. Ia, langi matafi le nganga la ber fia me nganga le fatai le tula le oli la fionga le atawa. Ia lava. Ni lava mo ma to no ia le ama ki lava ma falualo e fai ai lo fatawa ma le ulenga al nato faleta vale. E fatalo fatuai i la sunga o le la sunga fo le tautai fo le polo kalame o le TANOA AVA ia wa fo fafo anga Samoa. Ia me ke lava po kalame fatatia la sunga fo i le asto na mo le asto na. Ia wa ie mo wa ile me moni man me sa oa le ia tawa. Ma lie lava. E le ai ma se mea wha ngā pelo po se mea pio pio e loa tua i si a tā miu. E wha matala sa oa mea lai tutupu. Ona whaile e o le wha i unga le tangata la tau ia. Ia. E tau le lei lava tangwanga i wae e sa o lava tangata la tau iuna ia ma fautonga. Ale a taua. E sa o lava tangata la tau iuna ia ma fautonga. Ale whati ngonga o kiute ma o whaiba le aso mle aso. Ia le longo mo puiri inda le tātua tinu o mea nā tutupu, mo mea nā tutupu, mo mea sa le tau, le tutupu, mo mea nā tutupu lava. Ia wapa wapa malo e te oe, wapa malo tau tai poto, wapa malo tau tai, wapa malo po ele mau o pai, ia te oe, ioe, a telefone tulanga vape, ia whaso so inda fo, ia sunga fo, i le rifa salau. Ia nai tam whai lava whatino, tiute a le atawa. Nā lia lava, whaftai fo i le lango sua. I le tātou ngā luenga, e maise o le whaua upea o le lei mafutanga a le Radio Samoa. Ia ma le tautua fo i a le Omega Cars wa au tausanga, o la o tu mai pē le tau au, o la o fionga ma le au whai ngā luenga, e maise fo i le company, ia e lango sua mai ai, i le tātou wha moi, ma le tautua a le Radio Samoa. Ia, o le nganga lava le fia o le mau le apanoa, o le mau le apanoa le tato faleta vale, wan tato fasalau fa pisniti ai wile ia, o le inga fa fo ia te ia. Ai na tasiane pe sili le ia to fa mole. A fo ia, e tele malanga le fa mole si o tato nu. Ia. Sa ia le manatu e malanga man tāpena lava fo ie e alu e savali le tātou whaelonga ina o le se lautau sanga o le lakapi le tātou nu ono wa leva fo ia le au nanga ma le tautua i le tātou nu i lea tālonga. A o le whala velawe. Ia, o toe a apa mai ia le fionga le konsula. O le a whaia pēr le tātou sisi ngā fua. Le tūto tas. Ia, le alala le nā. Ua au manatu ai. Ia, whaia le nei mea mo le atunu. La mese fo i le fionga le konsula ma le manatu mai. Ia, o whapeloa. Le lei, o toa sāwa vali, ia, o sau e whari kuko kasi. Paisi melelei, tu isi melelei. Ia, ia la taina fa mo boina ia, ia pe mele te mine ia le ato. Ia tu longa fa fo, pe mangeso le tino fo le fialu mele ai le ma fais. Bueno, ele se ia po i ka banga ka ikalenga wenga. Ia, sa le le la. Ia fingal le yo tatu ta pa au le lang ia fa mauli fa mo so tatu tinu. Se lauta usanga la kapi mota. Ia ni me tau sanga tele ia fa tasi lava au ilea ia o fo fanga lava i sawa la so la toi sawa le tau la so la toi mo na tau ia la io ki fu fanga na toi o beta un albenga ia me se pe to finga fa de malo ti to no ni chila
ia ma tulanga ngal venga ia te lunga tolu na fu anga ia ka si ia man ia fa mo a ria tau ia lava o te whaftai e wale sa so ni tu fo I le telo la tu su nga selengi le sa fai a mese lava la tatu vaenga mai na Melbourne Australia ia tate fia va ai ia ma to e fe lo I fo I na uso matutua sa tatu ta alo manuti me le ta longa e tautua I le tatu nu ia ma le uni la kapia pia ia ai pangalea ia na le fa manuia atu ma fa mo ia manuia le na tu fa mo Sali leila sa no anga le ya taua ia o taloia ta tua pai me foi fai to imro matua le o atu Paul fala o atu le fale mo te malawa ta po ia no faivale mamado tato no ia fai lo ngi te lata usanga ta se ia sa mauli fa mo ia le ya taua ia lava io e fa tai wow lia le tele o le usanga ia mamana tua ai foi le sau I matau o alo matama whanau o le tātou nuu I lea foi whaangatama. Ea mai o se tala fifia foi o lea o malanga ai ia le sunga lauli. Ea po sa vai Michael Jones. Ea o le whaatumtumunga foi le nā ma whaatilu laumbea I ai ia le tunu. Ea ma le tātou nuu ioi. Ia sa le lei lava ioi. Ea to tele foi ale manu Samoa. Samoa ioi. O te lo la mo la awai mana vai ai la wa ya ia kama fa na manisi pe uso na ta alo ia mi ma fantasi wanta lo la kapile to no shota to no da kina ino la pito no mota eu te lango nga folto telefone na malo la tinu o la o no fia tinde o le fi awai ia de ia to khalami wa ba so a to le fa solo le to khalami ma na sa fa nga pa le sa mai matango fia foi o la o fai lava le tatou lava sevens tournament e fa manatu ai ia le malanga atu mo le aso fa pitoa mo le tatou nu mo le tatou au io okay no e ka venko ka la uche ba te mingi ya no o tu e maso tres e manatu foi la a tonisia e mantua la tungsia I le po se fulu e tau sanga o tuana I atu sa mātou tau mawhai ai le au ale taito fitu o skopa I le tambiru sanga avaiala ale ula le o le ala au te nofo atu I lunga e whaasala lau I lunga o le potu whaasala lau ia le tournament au vatu ua saulo ma le solo a kolisi tonu le au a skopa e to ono ele ato le to fitu e te lola le mena tupu. Na tupu lo le microphone e isi awali ia mātou te whaasala lau. Ai o alwatu lo I lalo tui lo male ofu, male si e tonu. Ta mo e lo I tonu e wha ato I male au le to fitu. Io, e voe vava I lai e. O le pasinga mua na no o mele polo e tau skolo. Io. A o fia tau sanga ele I toe tamo e lunga le malai. Ia nara tali e a e whaia matala whamanatu ia kaka whasala laule le skopa ngā whai kawa koe le a kore au sau a mai lunga sau lo kuile of ioi talo whai ia o mea maari e le ma whaina ngalo ia le pulu pasi o ka mokoa I ngā vai kaimi pe a umang ka alo e umanga e ingu mai o ki ai lalo o le whai po le ulu po le koko nga ke o ngai. Tele tala mali e male matungo fie. Talanga le atua. Ia. La toa le me fasi sida te malu tato atinu. Tatua fatu faltabale. Ole na mato fa soa male mato pulenga. I wanga to tibua mato. Ia la. Ole owner business ia o ole sales manager mo by uma promotional company ia male ma finance team managing our finance manager ia ma to fasola ia tulanga le fo ele pato tele ia application ma to italia para mila ia tupe fatanga mai finance au ta pale mana na mallet ko to ta tele ina ma to fa pele va to ia mai ta le foi ka mo fie
tusalanga ole o matou titilo mamau iai ole tu la le standard ole matou company ia pula wele fofuanga ole le matu esa uia le tulanga la toia on for example on ne fa nei to asi ainga mai e to I pangave ma fa ni ko piki apu mua lang mumu 2 months ago my last month na fa ka ko ile piki apu lang me na kale e to e leva knia ke nungal na ko Facebook page ko yo ngai ko mai ko piki ku sala ko piki apu lang luli un fai max ole mafu anga e to e foi mai tangata e to fa tabla tu tabale I tu tonu tato tautua. Ona no lunga le stene o matu fatonga e matu tabale de ato e man. Madi. O le tulanga le o to e foi mai to chelen maluletnu ia mo la filipia le le pa fa te tala tu sia mo se fil maluletnu. O le masina nei amata mai le mo e lua se furma leono ia fa o fa numera. Lua se furma no tato for ranger de taulia de masina nei. Yo ia. Ke lo isma tabale. O le mafu anga tonga nga e to e stadiu mai e inba malu le atinu malu le atinu lau cheli. E to e whatawa tu istavale. Ona e mamalunga le stene o tatu tabali. Samoa. Ioi. Le lava e le tolu tau sanga le whangaso le tongsia. O tolu tau sanga le ia tau tu ati ati oe. O te le anga bale ina oe pe le liwatu lo papatu ati oe te temi te ese mai maloto ale ai. O le tolu tau sanga le seves fua e lau tabale. Papepa fua I whalista la ina lau tabale. Ma fai le foi mele bona piques yo me umbai e fai fu mo le tolu sanga mo I fai lo tu Samoa le ai o te ba aia oe lu ata you pa ke mi mai ana fa sai ne lo konta na tin fa tau ta bale na ta tu sanga I foi mo si tolu sanga to tu le fa ta va tu si ai ni si te ma mai su mai ta mai au I le lo se la ke bi stripe nge pa to I mankau lo se la di stripe para ame for tato landline ole oiva rua fitu lima balu ta sibo oiva rua fitu lima balu ta sibo al telefoni vai e tungsia ole olu tasi pa fitu ono lima pa tasi olu tasi pa fitu ono lima pa tasi manu e tele long weekend Samoa pa manu le tu fai ba filimba le atawa tai ia fa pena foi mo to fa mau I la sunga yo ya wa na to to ino tato atino ya mau pelto vai e le uso pa manu le tu am nei Pato pampa tu fu e tu elu suale ya to. Ia, fa pena foi nga ngai fo faiva o lau fionga le li pule tato felo ai pe ale se me faia a fio mai le tato tuto tasi mal sis nga fo I le morto Samoa I le aso mafua le aso malolo e ai fa sui fo ia molte nei. Ia fa ia na ton ia se fu mai manuia le ya to. Ia sui fo ia le na o le to faia tungsi o Pio Wilson o le li pule o le tato fa le tabale le Omega Cars e te anga I le lua se lau Cavendish Drive papa toe I manukau ia ma le telefoni whaabea ia le li pule o le o lua tasi whawhituono 5 whatasi o lua tasi whawhituono 5 whatasi po le numero le ofisa o iwa lua fitu 5 valu tasi lua talo fatu falaniko le au pepetele ia o le sunga mene au male Palongolongo atu mai Amerika Samoa, talo fai fatalo fai o tatu ainga. I tuila manua, malole soifu manuia. O laki o leo langa, mo fanua. Talo fa malole soifu manuia, watching you severe from Oakley, California. Ruta Yosefa, malole soifu manuia. Wapea foi ia Ita Lutu, Selina Siosi, talo fa lava, fa mai. O le matou te fai le tanga mea I papa toi. Talofa sua ropeti toma, lo lava le unsai vaftai le mafuta mai. Ia, oile si lea talofai. O Samuelu, talofa Samuelu. Ia, pe fo I Stefano, ia ma manatu. Ia, ai mai se fua matu, etuale fua matu talofa uso, malolo se fua tu isa mau. Vaftai le mafuta mai. Ia vai le o saulo makalambeli. Talo fa kalambeli. Alo le soifua mduia. Ia te oe. Ia po lau fionga to yata. Ma alo le soifua mduia. La tata wo tale peselea. Ia le momoli o tuoi alo faanga. Ia te oe. O au ngāru wenga o fai le teimi le nei. Po e te ti e le ta vale. Te ti e le pasi.
Ia ma sa vali solo po feo e kifa ngai po e tafao le marketi. Ia po fai fo le tanga mea. A o se ngā se senga fo o se mea ai i le uli. Ia po feo la ngai ka fa vale ngai pese lea. Ia. Fa manatua ia te o le mamao le me te saua i mai le motu sa ba. Ah.
up to date with our COVID vaccinations is a way to take care of ourselves, our elders and loved ones. COVID is spread between people, which can affect us all in different ways, some more than others. To protect yourself from serious illness, a COVID jab is recommended for all people aged 50 years and over. It's free and can be given 6 months after receiving your last COVID vaccine or testing positive. To book or find out more, contact your doctor or chemist or visit bookmyvaccine.nz. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well, and you haven't been immunized, now is a good time to do it. Talofa o waleni o se Electrical Inspector Samoa, tolsu lima tausanga tautua ma o resta reina fo i mole wa ino lo mauta, falsam fatwhainga luenga, fa peli pe ino vai vela ma o ngaumu. Falau mai lo waleni o amos electrical il o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua, o lua fitu, lua no tolu ono fitu ono lua. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. Come on! Eh, ta whakawhea ngei la. Po pole fua, vili le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e maua ai le fisosoani. E mawhai ono o atu e siaki lau ta avale le fale e au noa ma se tutongi. Le Wolfgram Auto Services with a warrant of fitness e au auna mo oe malauta vale. Pili mai i le lua fitu ono iwa whaonu tasi, pe asiasiane i le lua se folo Huia Road i Otahuhu. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had 1 or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So, now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had 1 or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID se te tau ona whai. O se awala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i awala ese ese. O nisi tangata e sili atu na tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui a oe mai se mai onga, e whautua ina le whai o tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga malunga atu. E le ai se tutongi, mai mawhai o na whai pea uma le ono masina talo o na whai lo tui pui pui lata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Pawhasota i lau fo mai po le whale talavai, pete tanga i le bookmyvaccine.nz. Talofa Samoa, o Ateshna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tuai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O fia whātau sau tā vale, po iei fwoi sau tā vale, olo e mana o e whātau atu. O e mana o mia se insure po o sino no ngā tupe tau tā vale. Whawhaso ta ine loa le kāneo. Tanga i hane i le mātou pera te whailangi mō liso whamtaranga kāneo.co.nz.
O i sauni malanga i Samoa, manatua loa le mana rentals, e maua so se taavale e te fili mai ai, e tusa ai malu manao, e mawhaiona piki le taavale i le malewa lele i whaleolo po o whangalii, whapealo tātou ofisa au tui ala fua, pe mawoli atu fo i le whaletali malo o loo e whamautu ai ngā whaabitoa, lo i le tātou insurance cover e te fili mai ai, ina rei tupu se whaalewelawe ai o loo i le puipuinga, manatua lo i le tātou account i New Zealand, pe lafo sa fo i le moana rentals e whaonga ai le Pacific Easy, pe whaonga fo i lau credit card e whaatiro ai le tongi ina o lo sa. Monisi whaamtalanga wala au le Pacific Easy i le ovalu se lau o tasi ono, po numera masani au kilani o le lua fitu ono fitu iwa fitu wha, po le lua fitu ono fitu iwa walu wha. Matalo sanga e transfer o e i le moana, pe asiasiane i le Facebook a le Moana Rentals, po le tātou upenga te whailangi o le moanarentals.com. Moana Rentals o laupaanga e taitoloina oe a oe malanga asiasi i Samoa. Measles prevention key messages. Immunization focus. Measles spreads very easily from person to person and can make people very sick. Getting vaccinated gives you excellent protection from measles. It means you don't get sick and you can't pass measles to anyone else. Getting vaccinated will also make sure you don't take measles with you when you travel and spread it to people in another country or bring it home to your family when you return. The measles vaccines is free for everyone 18 years old or younger, regardless of their visa or immigration status. Your doctors should know if you and your family have been vaccinated in New Zealand. Immunization gives you the best protection against measles. If you are not in quarantine, you are feeling well and you haven't been immunized, now is a good time to do it. In this update, David Seymour's promising to be a bit different from the Deputy Prime Ministers that have come before. The ACT leader has been formally sworn in as Deputy PM in Auckland this afternoon. He takes over from New Zealand First Leader Winston Peters, who's landing back in the country this afternoon following a visit to India, and he'll remain in the position until next year's election. Speaking at his swearing-in, Seymour says he'll be a bit quirky, but not deliberately so. The great thing about quirkiness is it's spontaneous. It sometimes just happens. Anyone that plans to be quirky is, to quote Don McGlashan, a bit of a dickhead. But sometimes, if you just be yourself, that's what you get. At least 7 people are injured and 10 people have been arrested after a night of boy racer gatherings in Levin and Palmerston North. Police say 5 pedestrians have been injured, including a teenage girl who had her legs run over. 2 officers have also been injured with physical attacks, fireworks and vehicles being used against them, and 1 group poured diesel across an intersection and set it alight. Mayor Bernie Wandin says boy racers kept regathering only to be dispersed by police in riot gear, assisted by a police Eagle helicopter flying overhead. They were never able to sustain themselves in any one area, which was, I think, a credit to the police and the work they did. Police say about 1,000 people were part of the initial gathering, dwindling to about 200 later in the night. Skiers and riders are being reminded once they leave the ski area they're in the backcountry. The Mountain Safety Council is making the fresh warning as King's Birthday weekend marks the official start of winter. Several ski fields are on track to open for the season in the next few weeks. Council Chief Executive Mike Daisley says don't assume if you're near a ski area you're safe. Active avalanche control and other safety services within the boundary, but they're doing nothing outside the boundary, and neither should they need to be. That's news. In sport, there are claims that 4-time NRL Premiership winner Nathan Cleary is keen to switch codes to rugby union in the future. The Penrith Panthers halfback has won a State of Origin series on 3 occasions with New South Wales and a Rugby League World Cup with Australia. Wallabies great Tim Horan says there's been interest in Cleary jumping ship in recent months. The rumour's been around for the last 6 or 8 weeks that, Nathan, whether it's his management team, whether it's Nathan, I'm not sure who it is, but has expressed their interest in, potentially playing the game of rugby, probably, in the World Cup year. On the field today, the Blues and Moana Pacifica bid for the final playoffs place. The Blues welcome the also desperate Waratahs before the Hurricanes host Moana. That's sport. I'm Sandy Hodge. Radio Samoa. Taslima Ivatol Amo.
Da ata ai mātanga ai re kia i sisi. DJ Dave ia whapia fwil te mai tai to whanga meke i na ua ono minute o leo wa te ai nei. Ia lei tu la e lua whamoe moe o lo manuia ia lo wauli po whea lava le tafo le lalulangi o lo e mafuta mai ai. Rose Tupuola ia whapia fwil le sunga a seina fo lava Mose Tuyala o le sunga a Tali McFall, ia e maise fo i sofa tasi, and Maureen Tofele, o le ute wawai ato West Valley, Salt Lake City i Utah, lo mafuta mai ai, whatalo fatele, i lau fionga le whatonu o le tātou Polokalame, o le tai au fau, ia, o mai mua mai, ia ma mafuta mai fo i le sunga atu le epa, whaafetai li o sua, ya talu le tua faaftai wa mo le malosi la fionga ya ma fa wa ile o nanga ba le tua ale si fonga le tai fo Long Beach California aloso faaftai le tele ma le on sai ya mo lo malosi Frank Cowley ya fa pe fo ia sofa to ia fele vanga le lo mai mo mai ai o John Sequini tal lava o lo o mātou matatu matali e atu li i sa vea mai nei Melbourne, Australia. O le sunga ia Andrew Asan, malo le soifua manuia, ia vape fo i ta milosi. Silva ai, watching you from Anchorage in Alaska. O te, vea fo le nei vaenga le aso te faa talo whātua i le whionga le te whono o le whono malu fau a Samoa, le whionga le tōtore i ato whilau Ted Stanley, ia, ma le tala whano no fōi e pei ona ma uai i le whaamana waina i le tua o ngā luenga. Ia ma le soifua fōi ngā lue o sio tu a, ia le tina pele i le whionga ia ai ao niutea asiata so alo le ulua i ali utu mapu tofilau. Ia, na o le atua e au maia le file mu, na o le atua na te whaamawhana whana, ia te oe, ma le whalitua, le no whaalo ma le aingali
Ia, mai se foi o uso matua whawhine. Ia tunu ui whafo mai la tō lo lalampapa au i Samoa. Ele nei a wanoa. Ia, aso tuai vai malu i puenga. Ele o se whingalo i lau whionga le teitei whono. Ia, po se tō whafo i le naitu. Ole whingalo whaito tasi o le tua. Ia, o ia la te au mai, o ia fo ina te AVS. Te tonu sa tele se teimi. A lua mafuta e mai siu tina. A o e malanga atu sa moi nei vai teimi. Ina i masina ua tona i atu. Ia. Au te tonu ele au langa ma le tautua a siu tina sa o siosi ai a inga. Talu o na tu malo ia siu tautua a. Le sunga ia su o Stanley. Abel Stanley. Ia. Le se teimi tātou whailoai. Ia ai mamoli atua i lo whaanga mamomo onga le dei. Ia te au nei o le whailau tusi le whono wha pe fōi. Ia le mamalu o le laulau ma le au su whono o ma le whono whautua. Ia wha pe na fōi momo onga le lei mai le fionga. I le konsula malona ofisa. I lau fionga le teitei whono to filau Ted Stanley. Ia ma le wala au pa ia le atua. I si o tina. Ia ao niu tea. Ia whapena fo inisi o lo whafonga mai. O le tātou atunu o lo whengai ma le au pongisa o lo ufiti ai o tau ainga ona o le wala aupa ia le atua. Aswatu vai malu, ia ma whanwhananga, whamaisenga, ia o pe o lo whai atu. E reo se pule a tātou, o le pule le atua malana ngā ruenga le nā. O ona whaiva pa ia ma mamalu nā. Ia, ai, tātou loto telemon sai, ia maua le file mū o le atua. No, o mai leo la utala noa. Ele, mata upu lewa whātou lai mai nei, o le so lea na whātou tō, ai e David Seymour. Mana tua fōi o David Seymour. O stasi le nā o tangata. Leo a vea nei masui pale mia. Wa malo lo mai Winston Peters, le fionga ia vau masa mana ia. O lea, ua sui tūlanga ai, le sui pāremia, le o David Seymour, le ACT Party. Ia, stasi le nei fui o tamari i. Na lango ina le pili o le toi whafo i mai o le Sitseni, New Zealand o tangata Samoa. Ai, o le si mea le whanono ai. Ona, o le tua a o le fionga le teitei fono, ia tofi lau Ted Stanley. Whāto a maua lava lona Sitseni ma whaatali ia lona tusi folau. New Zealand. I le vai asuna te anei. A o lewa wala au i ei le atua. A o lai tā pena mailana whai ngā malanga. I New Zealand nei. Ia, e wa aile fo mai. Ia wha pena fo i. Ona wha manatu ai. Ia le fianga tele ina ua maua lona Sitseni New Zealand. Maua malona tus folau New Zealand. Ale mea lea lena o whai atu ai le fi naunga lena whai nei. Sa au tū malosi ai. Aua nei toe whaapipi ia meo suri o tangata. E tupunga mai ia i la tau ia na soifua mai. Le awhiu se lau luas fu ma le wha. Se yo o le tausanga e awhiu se lau whaas fu ma le iwa le asmumua o Januari. Aisea. Ono o toi ngā popo lenga lea sa iei i tātou. O le whinaunga lea na whai mai e lesi au vaianga. Whai mai whapipi i pe i hei suri. E o tau sila la. O le popo lenga tele lava lea na la ina o tu la i atu ma whai loa. I le whangatia, i le whono buli na whai. Langa o tātou tuli ta mo e le teimi. Ma le alo lofa i o tātou mātua o vave o na mātutua. Ea matu atu i le lua tu lou le whaafonga le atunu. E rei loa le tangata le finangalo le atua ma le asu e asiasi mai ai. Ia lea la, e maua ana nafi, ia le maua le vaso le reili Sitseni, ma le tus folau. Tā pena mai. Ai o mai ei le wala au le atua. Le ala le nai la ia na watu pea ia le fautuanga
Ia I lātou ia o lo iei mātua. Whai pēa pepa o tātou mātua. Ia. La ua o se whiawhianga telefo le nā ia tea o mausu matua whawhine. Ua maua fo le citizeni o si o mātou tina a ua valus fulma le 5 tausanga a o le tāpena mai. Whaatali lona tus folau. E malanga mai e. Ia. Ia, tālu si e le lofo le tua, umi pēr le olo ma le soifua, se I o mai, se I a fio mai, mai o eva aifo mai ma, ai awane ngalo ia te oe. O le taimi lava, e mawailau sitseni I Samoa, o le sitseni New Zealand po I nei, whailau tus fulau. A whai te malanga mai Samoa, ia e alu I lunga le official nupi wha, e au mai ai, ia se tusi o le nupi wha, e loa ai o oele atu ua Samoa for good te le toi fo I Samoa o le winga la le mafuanga le ona fo atu e mai le tusi na nupi fa e fa a mauti no ai o ta ofi lau pensione o le tangata matuo I Samoa a o le la sa ke ola e lau emergency benefit I nei I New Zealand. No other questions asked. Ia pe a tau nu mai o le whasipepa le nā e tā ua tele. O le tusi le nā e tā ua tele mai nupi whai loa I wa tā uwhi lau pensione o. A o tō wola e ave ia le tō ina pole o le matua e whai le interview I nei. E tasi ala utala e whai le work and income support. O le no matua po le tō ina wa sau motu. E le koe, e le tō e manatu I Samoa. Ai sa le la o mo foi lau pensione nei oi lau emergency benefit mana tua mo loro emergency benefit M5 foi ona e anga va e apalai lo mo fale o tangata matua elderly homes ia fa pena foi ona mo ia sisi fa au poponga o lau emergency benefit o le housing supplement po le rental supplement, to e whapopo I ai, ia malau disability allowance. Mea o malawa e whai nei, o le fo mai, o le family doctor, o le ki ma le tatala na o isi au nanga uma po service providers. O lau, me lana u te watu e ta ua tele lau man malama ma whamatala, e le family doctor, mea umalava e mana o mia. E o I whainga me o railings, e o le whainga me o alterations, masuinga I tutonu o le bathroom, po le whale tā ele, tu lou le whaafunga le tunu, whai ei, ia si o ai, ia mas le vaenga tā whapea. A mau ai ma le wheelchair, tā ua I o mea nao le wha manatu atu ia te utou ia, ua manuia na I o utou mātua. Ia, e tā ua tele. O mea umana e mawhai ona maua mai pēa e alu lau family doctor, ia mawhamatala umai ei mea nā. Wha talo whatu, ia tulu mafono le leua, o alofa en fui, pa pēa fōi wha manu sa levi po sa levi, talo whalawa whaftaile mafuta mai. Tufal tātou proklame se I vale Pasesa, ia wha pēa fōi Martin Gabriel. Talo whalawa malol sa I fumaria. Ia matufal tātou proklame. Wai asana si mawai atu nei, tātou uo I Amerika. E le whaasolonga o le whaamsinonga o le tangata matautia la I nei e suafa ia Buff Diddy po Sean Combs. E le matautia fo I soli tu la fono lo susweina o le tangata. O tangata millionaire, tangata lau I loa I meo musika fo ia mea uli le ta o ne o le rapper. Ma fo e peskaukala. A leo wawai tuai. Na tula I mai ai le sunga ia se uli. Dwayne The Rock Fitzemanu Johnson. Ioi. O wawai atu. O whaatino mai ai o le moli mau o le ale fo ialo le tunu po le tamari I o Samoa. Lawi loa I mea ne o pi inga o whaafiafianga ia whapea ia le tūlanga o atati whanga. Malo ulei loa, e iai le sootanga,
o le sunga i a se yuli The Rock, Dwayne Fitzemanu Johnson. Sa iai i fo i malu e mata i fo i taimi e wala au li ai o ia. E le tangata le nei o Buff Diddy po Sean Combs. I le meo le malosi o le meo le tupe e pupuni ai le ngutu o le tangata ia awane i tautala. Ma ngu inisio soli ngā tu la fono sa whai e le tangata lepo o la etu o ia ai lona a fia ai. Ai mai se o le saua ina o tina mata mai tai. O le tangata i leo sustai i ai le tangata lea, le li i bilionea lea. Ea, ai sa whalungo lai le mori maua. A se yuli The Rock Johnson. Na ei ia le mafu anganala i ona sau. Sava ai ma le whano noa i le to tele o tupulanga tele vau. Sa e mai i tā leni SS o le musika, fa pe fo i o le siva, ma fa fianga, ai maise o lato wavanoa e ngā lulue ai i meo atati whanga e pue. Sa i loa ai. E malosi tele le tupe al te malolea. O lo o faa leanga ai ava noa. Ma sa ua ina ai, o tō tele fo tangata ua mali liu. E iai le so tanga o le tangata nei o Puff Diddy. I o lato manuanga, i a whapea fo i malemaliu. E o lava i leisi o na tō lua ia Kim Potter. O lo su e leo ma le FBI. Pena i eise mea le tangata nei na whai na maliu ai. A le telefo i la o isi evidence i a po o watalo o whaali mai ai. E matuatu sa o mai ai lumo le whaamasinonga. E le whaamasino. Ma lo i o lo tutu le mata upule nei. O ata o lai pu e ili tangata le nei o lo whaao o lima. I se isi ta mai tai. A o le matua mata ngā o le atua i ngā whao lima. Sa wā ina. Ai pu e le TV. O whapea talo whai. E le wale ai a se si tangata e le pipi i lona i ngoa. I le tangata le nei mana whainga. A le ua wa ulu fale mai e whaile mori mau. Ai sau, o le sunga i hase uli. Dwayne The Rock Fitzemanu Johnson. E matau tia. Desi vaenga tā ua i upu whai o Amerika. O le astofina se ima vai atu nei, na a apa mai lo, mana tua whai no whamtalaya i le po ia maulungo le tātou o tunu. Nisi o whalapu putonga whao malo le lalulangi, le ua se mai ai Donald Trump talu nei o la vea ma Palestine, lo na fast food ma le fitu a Amerika, ua whaalu ai na se el te malo, i le mauta pai pai. And to the Oval Office at the White House. Mua savali ese mai ile WHO, World Health Organization. Ale lalolangi atoa. Walu ese mai ile te manoa. Ave ese mai ma Amerika. Ave ese mai ma le valu piliona. E masani o na tui natu. E fesosoani ei Amerika ile whalaputonga lea. I lea tausanga ma lea tausanga. Ina ia sa ili ai vai fo. Moni wha ma i oso wha fo i mai taipei o le COVID lena whaine o le lua whasfumariwa. Savali is it Donald Trump and took $8 billion. O matua le ilola e Amerika e tangata lautele. Tu sa o le wha oso tu isi tangata Donald Trump. Vai, alu ese ma ese atu le natupe. O ke le ngā kupe le kau ke oa i le. E le whala putonga le nā. E le leva, sa vali ese Donald Trump, ma le vaenga o le WTO, World Trade Organization. O le
tasi le nei o whaalapu potonga whaavao mā lō le lalurangi, e iei umātunu o le lalurangi tonu, e o lava ia Samoa. E sili atu le malusi anga o lo ta oto I tonu o le WTO po le World Trade Organization, nei lo pūlenga isi atunu, aisia, le anga fo I e pule ia le WTO, e le whasoso ina o tiute, ma tariffs, ia, mele le lai una tutongi tiute o loa e watu I whafo, ma o loa e au mai whafo I tonu, o so se atunu. O lātou e pule. I le whaatulanga ina o tariffs, ia po taxes fo. Export tax, import tax, e pule le WTO. A elena nofo le WTO. Ma wawa ai pea ele ngai o inga Donald Trump le fai. O le whaatino lava ia, ma whaatulanga lava ia. Ma le malo Amerika. Le mawalunga o pasene o lātou la fonga. I so se o loe au mai whafo I to tonu o Amerika. Ia, mi noi mai loa mane, WTO, I le vai aso le nei. Mai lo ia sidio na ata ma mai lo lātou pui puia ai le tu la fono. Ia le WTO, po le World Trade Organization. Ma molia lo ma Donald Trump. Ma tau fia lo ia I lalo le tulafono, e te le pule, tu sapo o le Palestino Amerika, e te le pule I le whaatino ina, po le si I mawalunga, po le si ma le whaapa u mau lalo o mea nei, o la fonga I o loa le larulangi. Ia ngā lawa mai lo marwhea Donald Trump nafi. Wa hital tamalo. Plau vale ko inga. Yeah. World Trade Organization has slapped Donald Trump and told him, it is not your place to set the tariffs and the taxes on anything. Yeah. It is so fair. Kusapo el preskengo Amerika. E pule le World Trade Organization I le whaatulanga ina pesi I lunga pasene o le tariff pe whaapa uilaro. Because it's unfair. Lea la no ana ia ma whai ia ana la fonga ma le si tanga o pasene maululunga. Ia o saina, se lau fasu 5%. Le tau o le tariff ma le la fonga e whapipi I ai, I se ta vale e au mai po se I susu, po se ta vale mai Japani, o I saina, po Japani, se lau fas full 5%. Mo se vata ta inga la fo le o le tau o le vale po le masini le au mai e a fo e 5 wafe. To e fa popo lora ia I Donald Trump ma le se lau fast full 5%. E o fa popo ia I Malesi 5 wafe. Ia Malesi 2 5 o le vale lana mai seina I o. O 5 wafe. E tau no mai Amerika o toi titia lua se la wafi. O ai la e pa u I lunga o lona ulu ia le tariff lea. Tu sala le whatau mai e le whaleta vale. To tongi e le whaleta vale la lea. Le lua se lau, lua se fulu 5 afe. Sau lola tangata whatau. Le tā vale na sau ua 5 se fulu afe. Whapopo iai ma le se lau fast full 5%. Tira pa se lau 5%. E whaatau watu la e le tangata lea na mea le tāwale. I watolu se lau wafe le tau o le tāwale na mai o 5 wafe. Tāwale tongu tā na mau. Le se senga la le na le mafu anga e leo na matua I powerful te le whaalapu putonga lea olo iai uma le lalulangi. Ma lo ma te lalulangi. Lindela. Alena safari ese mai Donald Trump mai le World Trade Organization. As how we set le mawalunga o pasene o lana tariff. Le la o whaalunga longa mai le atinu. E tā ua tele loutou malmalama. E tā ua tele loutou malmalama I vaenga ia.
Nā lawa tau te silafia. E iei tangata la tau te langolangoina Donald Trump. A o te whaamatala ia te oe. Ia mea whaale tonu o Donald Trump nai whai. Because it affects everybody. The high percentage and rates of tariffs will fall on your shoulders. As a consumer, na patau mai o as o mai o oe laia mo a toa lava. Ina ia toi mo mele tupe le tagata ma le company le na mai le ta'vale mai o. E mai le company le ta'vale mai o. Wa umana whaapopo iai ia le selaulu fasu limpa senil na. O le mea lai fai e whaatau watu le company ia te oe. Whaapopo iai ma le mark up o le selau fasu lima na po o le selau limas full pasene. Ia nga fifi ei lola i le lo papatua. Vai le aka Emma. Emma Jane Lawson, think about it. Anyway, mafo faui. Malesi mea le na e tauno malama iai. Atalo fatu le uso ia lo le sio mika, talo fa brother. Ia te oe male. Fale tua male no falo male ai ngā lii. Alo le soifo mriwa aftaile mafuta mai. Mela na e ta ua tele. Ia, le si vaenga le na le tau te silsila iai. I le tau fia e Donald Trump. O le tele o tupe. Ia man tuo silsila o tau le fitusfuma 5 miliona na le o tau fia. O le i Harvard University is one of the best and the oldest. Tolu se lau tau sanga le matua o le universite le na. Ai fato ola ni Donald Trump ma. E o mat for Donald Trump alae o la level university. Harvard University, 300 years old. I tau fi a toa by Donald Trump because a lot of you people that live over there do not read and watch where things are heading with Donald Trump's administration. The executive orders. Yeah. Ele te ikale au Amerika ie. Te ikale au Amerika ie. Rao sunga atu le epala e malama le leia il mea ia le. Leo te whai atu ai nei. Ma le whai mai ia se o tua whine o Emma. Says, Avia, please, can you play my mama's song? Yeah, your mama's song that I sing. Yeah, of course, I will do that very soon when I go on a break. A whatonu le tu la, marisi me ta ua leo te whai atu nei. Wautou sila nei ai, e le lalo langi o tangata e au fi ai ma Samoa. Tutuila ma manua. I le tūlanga tā ua tele o loutou sao, ono o le fita. A rea le mea le whai e Donald Trump. E le kea I fita mai lātou o fōi mai le from compact war zone. Doesn't care about people that served in the military, the U.S., Air Force, the Marines. Anyway, nala na ele fi ai I meo fita. A o ia, nanga na Paulo Stasio Prestene, ele ialu, tele Palestina le malo Amerika. O tangata sa serve, ma tangata sa au auna, sa ave ma fita ale o le military po le army, sa o le navy, sa o fo I fita o le vatetea ma valele. Air Force. Nala fo lale na, e leino whaitau I le tele o tustusinga, e winga I le lifestyle ma le ta malo lea ma tū maanga le to ina I le teimi o malo silon ta mai le whainga o mene o business. Ai mai se le whaatau ina o fale. Le tusi e ta o The Art of the Deal. I took interest in it and I read the whole book. No, I loa I fo le ina. Le va fo le te malo. Ai maise. O le whaia o whaai unga, whaapisi nisi e suia o my records. 34 counts. Lea na mō lia I nei ma wha maonia.
mōrianga. O le tasui ina o wha maumaunga, o tupe maua ma tupe whaalu. I ana whainga wha business. Nela o te whai tuea uia. A whai e eise tangata o lai e nofo i Amerika ma mawhau I mea o te talanoa tuai. Ma le suinga la le ana whai e nei na avesea i le citizeni. Le citizeni ma le tangata nuu o Amerika. Le lava e o lava ia I tātou tuile ma manua. Tātou te le maua le full citizenship benefits. Matau tio. Hello, Fritz. Ja. Ja, my Fritz sao lea asa vea. Was bragging mea in mea le ride o Donald Trump. O nai tamai a whaingo mea. Peanuts nai whase e Donald Trump ia isi au vale e o tau sisila e. O mai Donald Trump le tangata billionaire, Elon Musk, mai Afrika I saute. Lele ua pule wha solo atoa Elon Musk. E le Treasury, le matanga luenga o tupe, wa ilo le leia Elon Musk malan au whainga luenga. Ia lau Social Security li ema. Lo le leifo ia Elon Musk malan au whainga luenga. Ia. Le Social Security a anti-vai tupu. Ntua makau kia, ave ese ma le Medicare and other social services. Wa whafo uma. E le se tala na reu te vatua. Ia, le lei. La tātou tua e tāle pese le, mol mana o mai eisi o anti-vai tupu. Salt Lake City, Utah. O le pese na ia tūsia. Ai o usuina mapueina. E nai tausanga ua tuanai. Ia lea la tā whapitoa lava anti-vai tupu a e whaafonga mai. Ia whapena fo le tua whina ia ema. Au ike whapenga ema o ka ua ka ke pingi ama ka kau upu ia Donald Trump. Ai ia nofo mamata I tuina mea nai whil tuina na. All right. Here's Nofo Totasi. Composed and written by Anti-Vai Tupu and performed by Leatoa Severe L. Harrington. For you in America. And only in America. Foto atasi ma fau ngai wa sau tua lasi le alo fahe mo oe wa pei o se mai awele lai se iangi mai si o le o e tafia falongo iai la upele ea o ofea o e iai Lalulangi pua o male manunu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli nai Wa mo atu Pe ana e la Talata mai Se kusia uma e foi mai La upele ea Wasili o eleva ai E moni ai o Solomona o vai e telele tineia le lofa e sole sami ma le au e fe tafeai Le timu ngai se ito mai
Wa o ngā lalai le fia inu mai Whai mai e so tāna Po o a upele ai Lalulangi pua o male malu Wa sola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mo atu Pe ana e la talata mai Se fusia uma e foi mai La upele ea Wasili o e leva ai Le masoninga a oe maita Lau pele e ai le whangaluina O te te wina Pea oe isi o ufatu O nā puna whao si o tau langa O mea le lehi ma mea le anga Ua le sawai So o se tangata The world is cold, the world is gray You turn the sunshine away You will never know an empty heart Till once more you're close to me As close as we can never be I'll be longing to hold you again Lalulangi pua male malulu Wasola le la fa sulu sulu Unai o foli ngai Wa mawatsu Pe ana e la talata mai Se fusia uma e fai mai La upele ea Wasili o eleva ai Do it, come on and do it, do it, do it, you can do it, do it, come on and do it, do it, you can do it,
mali i fua. E ale na, whawhiwhianga sui whiwhiloi o le, nei fo i au auli o le asto nai, i la ua toi sfulma 5 minute o na tane o le itu lae. Tolu wha malo le o na sa i la pale fo i le atunu, malo longa o le whai unga nei vai aso ai umi. It is the long weekend. Le King's birthday on Monday. Ia au le asunga fua tolu ale na. Tai au le sa. Tai au fo i launch le Samoan Week. Samoan Language Week. Ia, o le ata ua tele le whamna tuina o le ngana Samoa i le atunu nei. Ia whapena fo i vaenga ese lava o a onga i mai au ki leni nei, Wellington se i o atu i kale estete. Ia manuia le whamna tuina o le vaiaso o le ngangana Samoa. Mo i tātou uma e mese fo i le whanau. Whatalofa bitoa i le tofa po le talenga fo i asi a au matangi talofa uso wa atu o taulangi i a whapea fo i le wha ili lau i loa. Nga lumane mana mana i o nau so le Oski Band. Ia, le se teimi le fo i mole mana o mai e le tō tele. Se ka mai se pese Oski ai whetau ia ma le taunu o mai le whainga malanga. Le lato le tai ia ma le lato fo i le ea. O le talenga ia si a au matangi. O le pulele na o le wha ili o le Oski Band. Patalo fatu reti si manu, alofa and fui. Ia, o whaafowina tani elu. Mauto umalawa lo mafuta mai na. Walali i Jane Lawson. Nga kale pese ai whaalongolongo ai ia anti Vaitupu. Se mai alofa. Se whamol mo sa vera upolo ka mika ika se umang kula ka page. Ai se a, la mo whaire nga. Zero tong ya i talo whalava malole soi fua manuia. Ile nei fo i vai ngā le tutua. Aso ngā fua asau nei. Ya, e pa u i le aso lua o le masino uni. O lai fai ia le sisi ngā fua le tātu o tunu i Samoa i luma o le fale o le malo i matangi a le lua. A le foi kako ke a vau atu tātou i le tātou maota Samoa i mangele. La le a wha tino ai i a le tātou sauninga. Ia, wale wha te lea fōle le pe o le o masani ai sa whaia tātou sauninga lotu ma au whai pese fōle ai ka le sia i a sa. Ia, whato asisi e leo le tātou fua i murimuri ane le asonga fua. Ia, o le nei tau sanga. Ia, whaaloalo fo i le whaatanunga. Ia, ma le whaatautenga mai le ofisa o le fionga i le konsula. Tasi le aso, whai umai i a tātou mea nā. Tātou sauninga nā, sauninga lotu le tai au, ai, e le whaasisilanga tāua lea, whaamulmole. Whaamulmole utangia mai, a fio mai, o le tā le iwa, a mata le tātou sauninga. Ia ma ulufale fo i a tātou malo. Ai, e mana mia le vave mai, whaamulmole. E a o tātou pese o le sauninga. I le tau le valu i le tai au, o le tātou tei pese ma le tātou wa o pese ma le fua taimi. Pese, langi pese, langi solo, langi vii, o le sunga le toina, wha mau popo mea. Ia, tanielu ma mea. Ia ustai, o mai kako pese ma o whale kako pese i le tai au. A o le i whaia i le tātou sauninga lotu, o le alafo atu i le i tu vai, o le mafutanga so fatasi o whai au Samoa. E au ki lani nei. Ia i la tau le da. Ia a o le whaasoina o le porkalambe. Ma whaatautenga. Ia o le angafa le da. Ma le komiti le fono fōfautua a Samoa. Those with good voices. Pelele, liu saupia. O mai kaku o pese ai ina ia maua le nganga o le pepese fatasi ma vivi i fatasi e ia tātou sauninga ia na te atu nei e ese le tāua na mua o tātou pese le i whaia ia le sauninga o le tātou lotu tāpua i le ana whai
ina ia manuia ia whaiva o le pāle mene. I le urua I whono o le tausanga le nei lua afe lua sifuma lima. Ia, wa fiu kākou ke kakalo ma kāpua I ma ai le ma whai au kākou kai kai. E a kākou kakalo ma ngau kuri I le atua ina ia lofangia ma ai le ma whai a sori. Le manatu mai I le atulu. Ia, le a wa tātou woa iai ma baba ai I bea wa tutupu mai. Le a toa le tausanga o le paia inga lona sifuru ma le fitu. Ia, ma le a toa le paia inga tausanga lona sifuru ma le fitu. Ia, ona o le tūlanga le nā o iai. Ua matua vevela uma fatu maloto o tangata. Ia, tātou nofo ma whātalitali. Po lea se tala mai I le whaamsinonga. I mea iana o avantua I nei. I le tai au, a whai o le ise. Ua whāte atu fwoi ma le tō iwa la tō ia whāte a le tō ono. Ia lona winga o le ise pāti tutu wai. O na o se whaala pupitonga o tangata tutu tai tō tasi. Or a group of individuals with no political party. Ade do ai tātou po le alme la fai. Tātou se e mai loa I le whaamsinonga o lo whaatino nei. E matautia. Tolu aso. No, tātou, this is just a summary of what happened in the court. 3 days and one main witness, which is the Commissioner of Police, or Police Commissioner of Samoa. Tolu aso. O le umi o le mori maulea. Ia, tātou te le tio fwoi mawhai tio I le tūlanga. E moni o Samoa lea o lo whatino ai ia le whamsinonga. Samoa umotangata le ia o lo ia I tono. Alanga o lo ia o atu, o lo ia papalangi, KC, nea le malanga atu. Ia mai e le ia se Samoa e le iro ngangu. Malama le lei. Ai, o le umi o le toso ina o le molimau. Ona e nanu ia le KC anga I le whaamatala upu. Ona whaaliliu la ia le whaamatala upu. Po le whaaliliu upu ana I le komsina. Ona tali mai lea I le ngana Samoa le komsina. Ona toi whaapalangi mai la ia lea ma. Ele whaamatala upu. So you see, it is a time-consuming process and a very lengthy and difficult because umile te mea luai. Alana e tolu aso lo ka whanga solo ia e. Tilo fo I fesili ma le fina ngalo whaalia o le komsina. I lau mai tau iai. Awana uma. Ona lafa mai la ia leo o le transcript o le mori mauma. Therefore, I le talamua. Credit to the talamua and also our president of the JAWS, Journalist Association of Samoa. The fionga te mai tai Palestine halang kere soma. Na mai tau ina ile te leo vaenga sa o puai ia le mori mau o le fionga I le komsina. Ea mau o ai lava I nisi vaenga e tuli loa ai e le KC. Malalafo e le KC se upu whapea I le komsina. You are corrupt. E te whai mea pio pio. A leo le nā foi, e whai mea whaala tua.
E le wha maoni le wala le tala no mai ai ia le. Ia la tala le komsina. Lau whionga le whamsina. Wa mawha kele upo le ri ira. O whaisi ma mawha kele. Anga o wawa siri no malma. How heavy. Ngana ole ia tau sa vea e whaila na fua upu o mea upu tai limas fulu kiro kalama ma upu kai se lau kiro kalama. Ia masi ia male leo o si koma si no alofa atu iai. Wa matano o le mea o le beta o le fau e ma ava vau. Ia le aka al keisi. Wa pupuna le toto mai o le telefone na le na fai al komsina o ia wa osolo le toto mai o lunga. Nga ai no ia asiaka malanga moni mau malala whakanoanga ma Samuelu o live mai lunga o le TV. Osolo malona toto mai o lunga. Fato ami noi lo e whaise mea. The delay tactics in terms of listening to Sam and what he had to say, the narrative shifted right there. Pea le ando iai ia le komsina male. Ono o whapeo Samuelu le ustanga te tau aloa voi le e mai. Whale tonu. Wa o talana whai e whale tonu ma fau e mai le tino. Sa soli tu la fono foi. Mamolia, mawhamaonia. But mind you, Samuelu, he almost acted as he was an informant for the police. Pio tangata fo le sa ngā lua whatasi mo leo leo. E alu spy ma alu la ia le ka ui leo leo lea mea ma lea mea. Ia alu leo spy ngā leo leo. E tau o tele la le ngā luenga ma le sao i matau o Samuelu. Ai le kia i le wori ia. Nei mo se si kia i ai. I le mata upo Samuel. Le ala la le na. Sa ili lo Samuel ustangata e fia whaalongo i ate ia. The narrative shifted because Samuel want his story to be told. Mana o. Taula na tala. Whaamatala la na tala. Na lan mena tupu. Wale ta ua lo i tangata e tō tasi, pe tō lua po se whalapuputonga po se ainga. Ai no fo loma wha matala ile lalo langi atoa. Matala, le maali e le keisi nei lau, mata ma lau wawa ai. My own personal analysis and observing what was happening, who said this, and what was been said at what time, what happened from one event to the other event. And that's how the timeline and time frame of events happen from one to the other. Whatulangana meili nā, in a chronological order o mea na tutupo, walela whatu nei lau tala lea. Taimi lena tupu ai nei mea. O taimi o le whainga mā lō tau ave, o le whainga mā lō tausi, atula epa ma le HRPP. Le tupu uma mai ei mea nei. Ai foi lana mua tau nuu ele matau. Ma mua foi masalomia ai se tasi o foi pule o le HRPP. Na iai te tonu I le ofisa lea, le fionga ia fui avai lili Ken Kyle tulo. Nei se mea afi fule ingola tu po sol tulafono, but he was the commissioner at the time. O I foi na mua tau nuu iai. Le mata upu e winga I atu au. So ele mawhai lana nofo pea. Le sa avea ma komisina mua.
E au noa masona le mana malama ina mata upulea. I know he has knowledge of everything from day one until he stepped aside and resigned from the police commissioner post. Ia te au rawa la lato. There is somebody with some knowledge and knows what was happening, the timeline of the investigation. And he must know something about this. Mai, au tantonu fo, e oi langa o lea la o fo i mai wa vea nei maloia o lea ua umona admit e le pāma ua ngalua nei le official loia sili. Ai a popoto lalo ia o KCs ia malanga atu fafo ma le legal team a le afionga ia la uli ma le lato baenga le vea Leo Samuelu Sivai Lise ia ma le tamaitai o Marie. E te tau fo i o le iei se avanoa. E toi fo i eile suenga i tua. Ma vatu ai ia le sa ave ma komsina mua. E tau fo i ona ia malama. O le ala na pito la ausa iai le nawa i tau. O le tau ua le na o manatu ia a mantu nei. E vesoson ia tu e poupo wai langona ai me se fo i o le whatau tenga le vaenga la tau ia wa o tangata umana le la whatu nele tala lea. I've always said this. There will be people that will be convicted from this conspiracy theory to hide events and to hide evidences. It will all be flushed out. Pea o le mea fo lele. O le Avenue Kini. Ai lulu I le mea o le pumaama mea o le amu. Ne pepe e o mai uma I fafu. Me kala fafafing mai e o mai uma na wala konga. Everybody see the fafing mai. O mai na o mai na o mai. Na o pese tu lava. Ile mata upu e winga I le telefone. Somebody has a telephone. Everybody has a telephone, and sometimes people, one person will have 2 or 3 mobile phones. E ngalo ya o lau kenga ngalo malo ko lo ngalo isi mea ngalo kupe aile mawhainga ngalo lo ke phones. Ua matua I pele ya te o lau telefone. Ai sea. Tangata uma. They have secrets in those phones. The information in those phones are very damaging. There are evidences inside there. No pese tuela vela matanga tolu tau sanga taluai alwat. La me wale o e sapina my phone records. Phone records. Ai whaato a manu lava I le asone nafi. Wano whaato. E le telefoni a leala. E le telefoni a Samuelu. Le fwini whatawa I am whai mai. Ta mai leala la tau ia quote. I lana mori mauna whai petesa malana press conference malana press release. Tele vai e stangata ino ia Sam. Tele luo, tele masan ye. Ai ai le aso na watu ele tangata. Ilo fale. Whalongo lei. E toi tuli loa lava I tala e masua mai I le ngutu o le tangata. E tangata, na latu lo fale. Whamatala tuiaulu me il tambale o tu au. O tango tuli fafu mo whaer. Alu e. Tau I leo, men whai I leo tala na. Alu tangata o whapea. Oh, lopo le tangata la le ingo ya Samuel.
O na paranga kare go sa word. Toi tau mai lava ele ala. E ala fatolo la lelo fatolo fa mauni la tangtalo sa mna wanga le make. So ta ile text ma telefoni. So you see, Samoa, what kind of story is this? You see how many times the narrative of this story shifts all the time. Pe ole tala lena fai e tania to ilo ile komisino. Somebody's lying. Male tamaitai fo io. Ole KC paparang. Ele te tonu ile komisina le sui so'o. Male whamau mau wai. O le sui ina o le tala malana mo le mau lea taimi ma lea taimi. All the time. Things shifted, things were said, and changes in the statement. Nala la le na le no whai atu ai. Na whai mai loa le ala o le la te whisota i Samuelu i le telefoni au toi whai atu whai la i lea. Au te ofo, pe a whai e le whaalongolongo mai. Ni matanga wengo le leo, pe a whai e iai le nau ta inga ina ia sa ili le hami o tono le matapula mai telefoni. Subpoena with a court order. Yo, confiscate these telephones. Nowadays, technology, o data and phone records le te maui lunga i le ngata le telefoni ala tauia a o lunga o towers ia. E mawhai a o na au mai, pe a na whai e loto iai. Awa o te talitonu, e māla malama tangata nei e maua lo phone records ia. Maua male ingo le tangata leo na ia le numera lea. E mawhai o na print out text messages. Ma o le telefoni fo ile na e loa ai le taimi ma le aso na whao ngā ai. Luas whai tula, fitu aso le vai aso, e loa fo ile telefoni na le location ma le mea na e tu ai i le pō, i le taimi len ta ua na tupu ai whalawalawe i atu au. So what's wrong with that? Giving you the leads to go and find them, bring them into the office. They are evidences. No one wants to go there. Because why? They know someone will be caught. E maua ina. Ele mana o iai. Te o le bin telefon. Lea la o mandu lo mal telefonia nafi. Ta ua Samuelu o lo o iai ata o le manu o au tu au. O lo o iai ma le ata o Land Cruiser malona number plate. O matua i whaafetai i le atua. Ua whaia le nei whaamsinonga. We finally get to go to court. Awa, so se taimi na tu ue whaele whaamsinonga whamaila uri. Mako ready. Are you ready? We're ready. We're ready, ever ready. Ai sa unga le bea. E ready aku o lisi piko ngā e lo le ever ready lei. We're ready mai fo ila aia leo la susuina mata u polisa. Alice Schmidt. Ai whaatolu na tālo sanga leo. Ele ready. Ele uma o na whau la tō mo, ele uma o na whaamapopo la tō mo le mau.
O le umi foi lana tostoso le namutau. Justice delayed is justice denied. Le liva la tau na whātawa le vale na namatau. Ai tolo whātolo. A o lea la mata upu lea. Wa I luma nei o le whaamasinonga. Wa mantua mea le tātou talano I ai mo le sila fia. O mea wa umo na talano ina le neiva yaso atoa. So we're not influencing the outcome of the court case that is pending and continuing in front of Judge and Justice Talasa Atoa Saanga. Doesn't influence any outcome or any decision because we are talking post-court postscripts. Na, Nea la ua manu nei lunga ma le telefonia Sam. O le fasili la. Te I saula le li I le o ia le mea sua. Awa o ia lea nalu ma ave ia whaila ave tuai ma le telefoni lea. Au te ilo. Po le ale wha mue nala yo na ave isia tu whaila. O le sua ngo le matau. Why? There must have been an intention, a deliberate act to take those files and lose them. Lose the files and lose the phone and all the things that are in the phone. Apeno foi atu. Tal tolu mai, ele I tia ia le telefoni le nā. Ai am, o lo teu maupea, taipei o se ipu foi lea, o se fusi sa siampini ai se tangata. Manu malo ai, I se tauwanga. Na malonia teu as a souvenir. Teu o se souvenir e whamaonia ai. Lona tangata malona fianga I le mata upu lea na tupu. They keep it as a souvenir. They keep it as a monumentum. They keep it, my goodness, as something special to tie him to the occasion and the event. Le mawhaina tia I tangata nei mena. Lai teu. E le mea lai teu wat. Le na fo mana whaini official copies wa lilin. Na teu la I le original I've heard wa I mananda. Ma le ato le mena. This is like a trophy. E matau tia. E la ufa ngā solo I le mori mau. A le sunga tupai sa pani le lei ma le whanga. Te loa a umale nā o lono. Inga o so o male. Tangata lea o Yeremia wale. Foi of sitting here. Umale whalu lawe lea e whamawai alulo. O tuila. Alua I ama ave le telefoni a wale toe whafoi le telefoni a Samuelu o le tangata o na I le telefoni. What good is Sam's phone to him if he has resigned from the police in Samoa? Tautia. Tele tangata wale tato wo le mata upu I povi. Maua povi. Fesiri. E fia povi. Yo, o ala nua povi. I povi tama po ni povi teine. Ale la popo o povi. E le tā ua na mea, na pau mea fasiri e tā ua le la fasiri nei. E fia le tā ua povi. O whea na au mai ai le tupe na whaatau ai povi. People are listening and people are scared. They are scared and feared
of what to say next. Lai, ele mo moe le ele ai le lai mo mole. Mo mole ma fau le ase kala le afai. Ke ia va ya ko lele mai se sapina, because that's exactly what's going to happen. Leala is not on trial. No, he's not. But his name is mentioned on the record. And the witness, the testimony, the statement of the witness. How much? How much is too much? And he will be subpoenaed to come and answer to these allegations allegedly. Te loa lava e le mawhaina se malau tala le whai atu. Ia. O le upu sapina. O le whaatonunga, ma le polo inga malosi e au mai i le whaamasino. Pe a talo sanga lo ia a le vaenga lea o Samuelu i le whaamasino. E te tau na toso mai le tangata le nae tū i le pusa moli mau. E tali mai i fesiri po o e na mai i le tupe na ave le tamale alo e whaatau muni pofi. E fia le kupe, e kolu sa lau, pe rima sa lau, pe sfuru afe, pe iwa afe, pe fia. E moi. Oko kai le maalio, nei mea le atato wo o iei. I wanted to sit there and watch the reaction and the body gesture of these people. You know, wow, mai nei lungole. I lungole a fo o le social media ma upu, ma wha matalanga, ma leo, ma le lau o tangata. Ma le ta uami o tonu wina o i lato. Mo mai te mo le ia i le po le se me se ko lu ma ia se me ai le fia felwai felwai ya la fa fa le monkey pa ku you will carry that monkey around your back and your neck forever until this is solved, and then Tu'au will rest in peace. I'm so glad. Leo wa roll le polo la mo e foi le file mo le tunu a fai e sau a fa mama ina ni ngoni tangata e le ita usalaina pe olo o tua ia mama salomia, then so be it. O le tali le na e au mai le fams nonga ma le tua. A fai e au mai e leiseanga e te tau o na wha mamaina. Le ala i le pule, ma nisi tangata, o le ambi o tonu le nā pe a fai o le wha msinonga le nā. Iwa, na u mai la ia lea ma le pisa. A le mea tā ua le wha matala o le mea moni ma le wha maoni. A wā o le ambi o tonu le nā. Tu usa o loto i dai o tau, ma i tātou. Ia. A leo tātou wawa ai atua ele. So solo marie mai lava o le sa ili ringa. There will be no stone left unturned. Ele ise maa ele to e furia, i lunga, furia ato lunga le mea. A tātou wo. E tale pese le whamanuia atuai i lau whaafonga mai. Le tale pese. O le vii, o le fio anga o malie. Ia mai le Oski Band. E awalofa atuai ia te o le uso vai atu taulangi. Ia, wha pe fwele tausi, si a au matangi. Yeah.
le pese lea. Ia mautou uma o tātou. Uso matua whawhine. O loo whaafonga. Ma taputapua i mai I le tanoa ava le nei aso leo ava mua le tua. Ai a fo I ona taute ma momori ipu o le tai au. Ia malau tau au auna. Ia le a tau o sa vea. Se yuli I le nei aso tonai. I vau ma le matua o wha mausili. Se yuli wha pea fo I le fuaiali. O te pese atu ma whaai loa au I matangi walau I loa ma po e fitu o le maho tau mali e toa. For ile fueli oh se pese tu ma vai lo au we matani wala we lo ma po e fitu ole ma tell mani to Ua na o le Radio Samoa se furulima iwa toru a mo e tautuaina o e ilaungangana fitu aso le vai aso. Mo ngai, polo uanana I
got a girl, me, oh my. They got a girl, hold a hero down the bayou. They see all the sweetest one, me, oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dogs, found in dogs, the ways is buzzing. The king folk come to see all by the dozen. Dressed in style, they go walk wild, me, oh my. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Settle down, far from town, get him a beer. And he'll catch all the fish in the bayou. Swap his mouth to pipe on what you need. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Talofa Samoa, o Atishna Ryan, o le Licensed Immigration Advisor mo le Auckland South Immigration Consultants. E visosoani mo so se tu ai ngā visa e malanga mai e New Zealand po Australia. Telefoni mai nei loa i le o valu o tasi o no valu wha fitulua. Po le olua tasi o no valu fitulua tolu o. O le wha atoa uma o tātou tui pui pui ar COVID e te tau ona whai. O se awala i tau sia le lei ai tātou, o tātou tua a mātutua, mai e pele i ai tātou. E pipisi le COVID le vau tangata, lea e ono a whai na ai tātou uma i awala ese. O nisi tangata e sili atu ona tinga aina nai lo isi. Mo le pui pui o oe mai se mai onga. E whautua ina le whai o le tui pui pui ar COVID mo tangata uma o 5 tau sanga manunga atu. E le ai se tutongi, mai ma whai ona whai pea uma le ono masina talo ona whai lo tui pui pui lata mai ar COVID. Pena e maua fo e wha mai. Mo le whatonu ina o sau awa noa po le fia maua o nisi whamatalanga. Whawhasota i lau fo mai po le whale talavai. Pete tanga i le bookmyvaccine.nz. O fia whatau sau tawale, po iei fo i sau tawale, olo e mana o e whatau watu. O e mana mia se insure po o sino no ngā tupe tau tawale. Whawhasota i ne loa le kāneo. Tanga i ane i le mātou pera te whailangi mō nisi whamtalanga kāneo.co.nz. Talofa, o o salmasinga fale lua team toilolo o le loia Samoa. Whapitoa la o unanga i mta uputau immigration, pepa malanga, tangata overstayers, so stoi ngā visa, kapena foi le taxation, por tu la fonu tau la fonga, M5 foi on o tau aveina mta upu whaal tu la fonu i Samoa. Whamal mole vidi mail numera, o iwa lua nono, o tasi lua lua. O iwa lua nono, o tasi lua lua. Whaftai. Were you born between 1969 and 2004? If so, you may not have had the 2 vaccine doses needed for full protection against measles. It's a serious and highly contagious disease. So,
Now's the time to check how many vaccinations you have had. If you've only had one or are unsure, play it safe and book a vaccination now. It's safe to get another dose and is free for most people. Visit info.health.nz/measles. All I hear is Radio Samoa, Radio Samoa, Radio Samoa. Tasilima iwa tolu amo. Radio Samoa, tasilima iwa kolu amo. Ia, whatalu whatu le. Toi whafonga le tunu, nei fwoi vaenga o le au onanga. Ia, ma le tautua. Ia, a wafo i le whafonga tā pua i le tunu, le TANOA AVA. E le aso tō nai e te maua i le sao. Ia, ma le a taua savea i le nei. Asto rai muli lava ma le aso muli fo i le nei maasina o me. Tātou tu vai, ma le nganga fifia, ma le nganga whaaftai. Le wholaunga le tunu. Ia, no toi o seanga o le tātou tau nuu lea i le aso mua. Tai ao le aso mua aso lua o le aso ngafua. Ia, o le tātou se e lea i le tātou sisi ngā fua. Ma o le polokalambela lea o le ua au mai. O le tau le valu le tai ao. E anga i umai e ia tātou uma. E leise au fai pese whapitoa a se e kalesia o lo vala ulia. Ioe, a o le tatalo mai le mafutanga fai fe au so fatas. Tā le valu tātou wheloai. Fai le tātou wa o ngā pese, ma popo pese o le a langi ina i le whai ngā lotu. Ia, o na tā lo leo le iwa, tau nuu o tātou ma lo ma whauru fale. Ia, tula i atu, ia, sui o le whanu whautua e whawheloa i le atunu. Ia, so o male tātou whai ngā lotu. O le mawhitanga so whatasi a whai au Samoa. O na mai a leo le nā, o le tātou launga, ia, a wā le whaafitai, ia, whapewhoi o le savali mai le malo, le fionga le konsula wao le tātou malo tūto tasi o Samoa. Le fionga is Excellency Consul General Afemata Palusalue Fapo le lua. Ia whapewhoi ia le saunoanga autu o le aso. O le fionga ia Honourable Tuiono Teanau. O le sui o le malo New Zealand. Ia o na langina leo tātou vii o fuai lua. The National Anthem of New Zealand and the National Anthem of Samoa. Ia o na tāwalunga le na ia tātou whawhiwhianga. O le tūpulanga te levou o le whakasā mai ranui. Ia mana isi whawhiwhianga foi i le la maso. O le tala muli mai le whawhonga o le polokalame ma le aso. Whaftai ai Samoa i le awhio mai. Whai le tātou pese whaiu. Ia ma whai a le tārusanga. O na tātou lulu liba lea ma whatou wha. A whatonu le nao le sifulma le tasi, o na ia tātou refreshments, na i tau mawhitanga a mama. Ia a wā, ia na i tamam tina mātutua o le atunu. Ia mai lātou fōi o le a awhio mai. Tātou te nuti mea whatasi ma pāti patia. Le audia mai o le ono sifulma le tōtau sanga. O le tātou malo tūto tasi. Ai wale isi tātou palemene. Nena. O le mea le nā le la tātou tilo nei iai tālo whai. I le... Ia e whapena fo i la i le... Ai whapena fo i la i le... I le tātou o tunu i Samoa. Po le a se la ngona fo i o te ngata e o atu... I le whaatino ina o le sisi ngā fua, a e ua malepe le palemene. Ua whaata ape le palemene. O le laki a wan lai whai le aso ngā fua, ai whaata ape le aso lua. Ia peise me foi le
wana o se tingi mea watu le whaafonga le atunu. O le ise ano fale. O le tingi tangata. Tu lou le whaafonga le atunu. Ai o le ise fatu mase anganga o le tangata. O la ule na mai tau iai. It's like a body without a soul and a heart in it. And empty. Ai o tātou lewa ia. An empty celebration. E nofu ala tangata la tau ia. Ma fatu, ma fau I lona loto. Alo atoa pea Samoa. Oka se tele o mea le lei, ma mafufonga le lei, o fuafuanga le lei sa tau na whai. Au te nofo mo mafufau, langa lea sa au tala no atu I le Samoa Exports Authority. Ma wawa ai pisi nisi maati na ea le atunu. O whaifa toanga, o le au whaifaiva, o le au ngaosi o loa, exports and imports, o loa e au mai I fafo, ma o loa e toe whaatau mai e Samoa. O ala manuia ia o atina o le tino. Ma o I foi e te tau o na toe ave I ai le wha mua. O le atunu u. I lana panota. Pe a whai. E a fia se manu lau ti. Ma se manifesto. A se pati whai. Leo wawa e tu nei. E pati e o tu lai mai. O pati te tele lava e lua o le mautinoa. Wa uma o na. Le stalaina o la tau sui. Ia ma le stalaina panota. Ia la fo le vaenga whai. Ia o le fast. Whatutu le tu Samoa utas. O le HRPP. Human Rights Protection Party. SNDP, Samoa National Development Political Party. O te le lopo o le stala la le parti o le Green. Po o le stala le parti lea ta ua nei pena o le pisa o a ai le ofia se mea iai po o le stala po ua whatu la fono ina foi. Tu mua mapule Republican Party. A leo o wawai tu foi. E ili si parti fou lea ua fōringa mai. O le anga iai isi. Samoa United Party. Very ile green. Fea o iai le tautua Samoa Political Party. Ia se sila fo iai. A fasilingia po I tangata ia na lātou. Lea wa lātou o nei le stala le parti lea le United Party. Po I se tūlanga a fiai. Nisi a wao le mai tawina. E ei fo I tangata mai o le HRPP o le ao ese mai. I le HRPP. Manisi o le ao ese mai fo I le parti o le tos fulma to lima. Baba ye o e fau fo I se lato parti. Ia. O le ta'alonga o le matematenga. O le masalu lava. Ai se ilonga lava ua whaalawi loa ua uma ona. Le stala parti ma vaenga whai nei. Ia na whaiwale na whai e se tala ile. Ile lumana. Ai Samoa le tunu pele o le whaatala ula le na I te oe, ta māmatina mātutua, se aso mātango fie, le a tātou whiloa I le mauta o Samoa. Ia, tātou te whaaftaia le tua ma tātou whaivi inga mo si taulanga whaatas. E ui lava, I whaale tonu o tula I mai pulenga malo. Ai leo tātou na whaia le mea.
na whai ai o lātou te tai, o tātou te tai, mai lātou o loi tono al mota whana ma le palemene. Ia ai mata ma nofo, ma wali ano tangata, na nofo. Ala na nai wha malulua tu i Samoa. Ele o oe maa umai lātou ia na whai ele. O lātou lava o te itai o le maunta. O lātou lava i te tonu o le palemene. Lea ua mafuain. Ia lea fo i vaenga. E le sui fōne nā ua mamoli ane le tōwha ia ape leo lumuenga so whara. Ia maulin fōa o whasto. Ma le whale fitu. Mo le whatuatua i le atua Samoa ua tasi. Ai o te vai tu foi. E ono momoli ane ia le tōwha ia po le fionga ia mawala pepe. Ia, se i whamautu mumua. Whamautu mumua ia le vaenga lea. Ia le maua tuele tātou tala i le aso ngafua po le aso lua. Wa kako ke malolo uma i le aso ngafua. Tātou wheloa ia i nā i le mauta o Samoa i le whailunga ina o le tātou tūto tas. Sa o mata i se vtasio vaenga o le molimau o Samuel. Sa ia lu i tau inai ia le sunga ia le ala limoni. And it's on record of part of that witness and that statement or that testimony. For my quote, limongi sau kafi ngau i le maka upula. A whai so loto sau ua o saungi. I mongi ua o saungi e sa ili le ami o tonu. Sau ka o le whale whamasingo, ka whamasingo ai. Upu sa sao ia word for word. E lua mata upu ia wa nga i ai le whamasinonga mua o le mata upu o le oti o tu au le hit and run. Male lua e langa i fonei i lunga. Male mata upu o le tau pule pulenga. E whaao o le oti i a la uli ma olo. Mea matau tia le nā. Sau i loi tua male whato e senga a Samuelu i a li minsta. Rua fionga olo ma la uli. O ke whaako esea whamangalo maia. Alanga o ke le valea. Au te le whaia se mea whapea peo na whaatoru ai au. E whaao o le oti. Ia ke o lua. A whaila o whaafonga mai. O upu ia Samuel. A whai o lua whaafonga mai. A lua ma fionga i minska. Whapea whaila o fionga le te mai tai pare mia. Ma le whong whakalai. Ma so se kasi lava. Whaamole mole sosongi mai ia te au. I lau mawhikianga i mea ia ua tua i ai au. Ai, li mongi sau kafi ngau ka o le whamsingonga. A sa o oe, ia waluk whalpui. A whai sa o au, ia alu leo oe le whalpui. Wai kala, tau whafunga e. E mata utia. Ia, sa o Franco, bea upua li atau sa bea, o mea upu kai fixe lau ki kalamare mafa. Atalo fatu. Ia tusi mefi, aloli leon saimai, tausilinu u, Flower and Donahue. Alole se fu manuia. Toi fatalo fatu, ia, mamoli atu fo ilo faanga, momo onga lelei, ile sunga le toina. Ia, Reverend Elder Tina Tully. Ia, male fale tua, me se fo ile,
o ia lea lo pulea ma wa ia le matanga luenga atoa. Ale e whakasa I Hawaii, I le motu o ahu, ia a o lo o alala ma papa au I nā I kalihi. Ia o sa uwhenwhenua I kalihi le luawa ia so o tōna iatu. Ia te le swinga o ai. Ia maanga I atu wai loa. Ia si atu. I le university sa o tawina I North Shore. I nā I pasi atu o kane oe ma whaasolo atu wai I la I lo whatu le tātou tina ia anti whaalawe lave a whamasanga poe la ulu ia whapea fōi ia le tua whine pele ia Ivan ma Ash Ivan ia ma siu tau ainga o lea ua toe se toe iwa minute tale I tu lai wha ua se ua I fōi whanua ma le tātou au langa ma le tau tua le nei aso tātou tālia lupe o maun I le vai aso fōu le sapati le aso atai au le aso mua o yuri tātou whiloa I le aso ngafua I le maota o Samoa wala ulia whapitoa oe te whio mai tātou wosi taulanga fatasi I le soundinga e mawhai o na whawhitai ai le atua o tātou waulia mai le ono sfulma le tolu tausanga o le matua o le tātou malo tuto tasi o Samoa. Ai au whaafonga mai ia pa ia mawalunga o le ainga whatutu le tu Samoa o tasi. Le va ia tolo ia le whaaringa mai o I le teitei whono whapea fōi ia le mamalu o le laulau. A whono ale whatutu le tu Samoa Fast Supporters Group I au kilani nei. O le au suia le tātou whono. I le aso sā asau nei. I le o le aso sā tai au. O le aso sā lea aso valu. Aso valu le masina o me o yuni. Aso valu le masina o yuni. O le a tātou toi poto ai. Ia mawheiloa I ile no whanga masani. O ina ile numera 5. Our Street. O le Oats Club, ia pa o le Otahuhu Rugby Football Club, pe o na masani ai o na wheloa I le tātou a inga I le nāno whanga. O mailau fast full tā la, luas full tā la, mo le stala I New Zealand, ma luas full tā la e lafo e le stala ilo usua whai Samoa. Ia, ina I mwhai o na mawai whai malau ID, ai, o le mea moni. Tā ua tele ia le au mai o lau IT, o le ID le nā. I mawhai e o na po lau driver's license, ia po lau tuswhalau Samoa, po le tuswhalau New Zealand. Ia, e mawhai o na. I longo fia ai ia ma whamaunia, whamtalanga e winga ia te oi, patino lava ia te oi. Whatalo whatu le tō whine ia oli. I accolades ia po ina fo I Lala Street lea Carrie Ann Street I Manukau after le tu o toi fa fo sia lo malos ia o mfai ona te amai tu o mai le maota ngase ia te talo ina ia fa o pea ona o ina iai le fa malolonga le tua ia te oi le tu fine ma fa fo sia a to le lei ia lo malos. Ona tawalunga tuai lea, o le talanoa I lea tunu, tātou talo mō tātou te tai, Samoa, ia me se voi te tai o le neia tunu ua tātou I le fu, sinsina mai, ua iai le pūlenga, ua fau le pūlenga, o le awhionga I le Minster, pa o le pālemio lo tu maupea, Christopher Luxon, ia leo ua whaamalolo mai ia le sui palemia. Wa masa manai o Winston Peters ia ai ua sui tulanga atu iai ia le sui palemia fau I le tai au nei
i se sauninga na whaamamalu ai ia lea fo i tofinga, the Deputy Prime Minister, the Right Honourable David Seymour. Ia le nala, ia, mana leu folfola a lea tua i whata whaitaulanga e fia i lea sua tai au. Ia nga lei lea tua i ta mamtina mātutua, ia whapena fo i le tupulanga talavou ma le whanau o le lumanai o a tai au. Ai o te tuu o tau se tasiri nei. O pese mai le Oski Band. Ia, e whaamanuia tuai i a te oe. Mangaru wenga o lo whaatino i le nei astona. Ia, manuia tele ia le aloatu i sauninga o le asoa tai au. O le autou au ana, le a tau sa vea. Se yuli, le urua i ali i Mulitalo L. Harrington tu manuvau la vea. Soifua.